Ma le fua mai Samoa, ma le fua ngalelei au se talia le nei tai au fou, tai au manuia New Zealand ma le malo tele Amerika. Ia manisi tafa o le lalolangi o lo mai mua mai ai le mamalo le atunuu, tai au manino le tai au titoa, le tai au matango fia o le aso. Lulu se funu ma le tolu a iulai lua afe lua lua, o fao popo e le atua i le soifua o le mamalo le atunuu, i le sui sunga i au na tofi le atua i so se fata tapuai, ia me se fo i le mamalu a Samoa faa fonga fonga. Nganga faa alo e faa wheloa i atuai, i le sisunga i le faa whiangai ngā le mauta Samoa o vi inga o le atua, lau sunga Reverend Esau Asora Viena le anama le falitua i a upulasi. Faa talo fafo i lau sunga le toe ina, ita i o le ekalesia metotisi Samoa, so o faatasi Reverend Sione Tauleota, Pasta Visita Fiela vai a mosa ma le falitua i a vai. Pasta Solinga Solofa ma le falitua i a faa vai. Susunga i le faa whiangainga i a Reverend Tele Talusanga ma le falitua i a matau aina pino no Talusanga. Sunga le faa whiangainga i a Reverend faa umumu Poleka ma le falitua i a natia vai o Poleka. Pa ia i a inga matama o tama ma a inga. So ngā pule mtu mua i tu au ma la taua, a inga i le tai ma le va au whanoti. Mai se le tapua inga se tātou motu mai sae, ia sua ma le vai whanua, fō ma ai tūlangi sa o le masale au mua, ma le lau niu na sai lua, le a fio wha atu to o whale ula, la au nā mtasi, ma upu ia te oele motu sa, tālo whalava. Fia whaafeiloa i fo i le nganga whaaloalo ma le fua mai o le au mamaru su tātou malo, whaapelepele o Samoa, fionga ia tui ma le ali i whano wa le toa so a lau vile lua, ma lau masiofo. Me se fo i le a fionga i le taita i sili, lau sunga tui le epa a we lua fatia lofa na ioti ai ono, Dr. Sailele ma li le ngaoi ma le falitua, me se o tupu mai o le atunuu, o e o lo o lango ina le, vaenga wha upu whai e le HRPP Samoa, ia mais fo i o lango le HRPP Samoa, ma lo soi fua manuia,
ile nei tai au matangofie whaatalofa fo i maleifua mai lau fionga profesa Dr. Afualo Luangalau Wood Salele ma le faletua me sfoi o le mamalo le atunu e o langolangoina le maenga whai e tautua Samoa ma lore soifua manuia. Le whangaloina le tapua inga le au sina se tātou atunu i nei ta mama tina mātua ma lole ala whai mai le nei tai au matangofie te tonu fo i ua ti ngā fo i tino ona o soifua matua o lo i hei o tau ia ai amu ia fo i o tau te leo nata usanga wa whaupopo pēr le atua i lo tau soifua matua ma lole ono sai ma lo fo i le tapua ia te o tau matua sunga le fionga ia le usoli i malana tapua inga sunga ia tula e pa whai ai ma le whaletua ia maungamu mai se fo i le whetalenga ia matamua whaalia ma le tausi ia sinta sa ili vao ma le whaletua ia perestene tina matua ia ailini tipa ropeti William Siliva ma le whaletua ia suenga pe fo i le ia Miti Edwards pe fo i le tina matua ia lele matapula ma lo soifua manuia o lele Trish le musu mwauru le leota ma le ainga ta mama tua ia saipele kome ma le whaletua ia anofale telesia sekolatika ma lo soifua manuia telesia pe fo isi lia la ei o kene ma le whaletua ia le lovi whaletua ia so vale ma le nofua halo pali itele mwanguti apunaolo tango pe fo itina ia siliua vaasila ta mama tua ia ili faso tau ma le whaletua ia matau pe fo ile ta mama tua ia alofi po lepa pa o lepa tu u ma le whaletua ia Vienna le ta mama tua ia Farani Swan ma le whaletua ia Feao Taito Swan tina matua ia Sofia muipu mafuta mai New Zealand fa pe fo i manuali ia sofa ta vorivo pitone ta vo Ezekia ta titimoki talainga ia mati malanga o ma talainga ia asiata ngai ia ma le tausi lori ma le ainga fa pe fo i le usa ia pina tau ili sio fo tausini ma le whaletua ia upu ta mama tua ia whaanaea upo le vavau waii tina ia whaamalu waii Maria Akia good morning Maria fa i vaito vi Filemoni manuia ngaluengo nei tai au vaito vi motu Elia fatia lofa po vi fatia lofa ma le whaletua ia Seiuli fale ula fatia lofa le susunga ia vui niko la wofo ma le whaletua ia Moli fafangu le ala misa Paula Peng Solomona fai upu tuila epa pe foi pule le alofi le nganga fa alo fa felo ai fo ile sunga ia Felice tautolo ma le whaletua ma le nofo alo fionga lau fili a rona fai ngafa ma le whaletua ma le nofo alo manuia ngaluengo le neitai au fa manuia telele atu al pisinisi o la manu usini ma le whaletua pe foi malama le atinganga ma te ai pua lau fa avela ma lo langi a yeng lo au fo i futi Ioane Mikaele pa le pa muripola sieni se loti ese ma le fionga ia tupuola papa wali i Paulo Ioane ma le whaletua ia Akenese fa atili matulino si amoa mua fiti ufi finau Livingstone awelua Piwiva Mafa Slade pe fo i Rebecca se lave taitu unga ma Maria S Julia Moli Manusina Bert Joseph ia ma le grupa tamahamo fa manuia telele atua fionga manusina ma oto uma fianga ia fo i ma le puipuinga o saunga le mu na fo inga luenga faingata RJS ma roso i fua manuia pe po itapusoa tau ese le uso ia Loreta tuinga mala ma le ainga ali momoe ma lo Tanielu Tito ma le whaletua ia Lua Timotito pe fo ile sunga ia to alima pope ma le afionga ia fai ai no pope Henry Autanga vaia pe tuala Maria Playclock tolonga ta a mata fai Samuelu a Vito ia ma le whaletua fai ngaf ni tamama tua ia fai ngafa misikei eneliko ma lorso i fua manuia pe po ida lau pepa New Peleti Peteli sauwila sepulona fai ngafa fo i tala fuaina lau pepa Isaia Paul e me se fo ile sunga ia peni ma le whaletua ia neta motunu fo i wha maoni a kape ma le whaletua
le lofi si a moa pe ilua ma le faletua ia Rosita, a pelu se aso ma le faletua, ma le tina matua ia pepe si itia epa ma futa mai melepone, ia fa taifo il ma futa mai tina, taifo i mo fa manuianga, ma talo, tapua inga mo tatau pokara menei, manuia fo i nei aso, ia mes fo i le malua sa moa e olo ma futa mai nei tai au, ia ma lor so i fo manuia, fa manuia tele le atua nei aso, fi au mga luenga i masani ai, ai o te tonu ia o le a tātou voi se tātou vi inga o le atua, ia a tātou tele i. O atu fo i le malu tai au pe o na masani ai, saunia le fionga le tapa au fasina ia ato le foa, ia le pesele saunia le tātou insinia, mo le atua i fo i alo faanga le au whenga luenga nei, ia e mes fo i o le tātou maftanga mawhanawhana, ma le atua le nei tai au matango fie. Ia le pesele saunia.
To se fuluminu te ona tali o le itu lai fitu, sini au se talia, le vi ingo le atua soifua, na langi ina le au faipese katoliko, mai malia i Samoa pe ona o tau faa fonga mai ai, talu mai ana fea, na e faa woa ia Yesu, ya talu mai ana fea, na e maua se loto mawalalo, ma e faa mawalalo i rumo Yesu, ya vi ia le atua whaatai fo i le au whaipese katoliko mai malie ona o le vi inga mata ngofie whangu mai pea ia te i tātou le tātou mafutanga ma lo tātou wali i whaola nganga whaalo alo i whaawhiloa i fo i le mātou au tusi lunga o apio fōlinga ma lori so i fua manuia le nei tai au fo whaatai fo i le tau whaatalofa whaalo ano mai se tau whaamanuianga mo le polkala menei Queen Maid tuisa sailia whaatai so i fua manuia lua fionga ainu u taia matole a foa manuia le polkalame o le nei tai au whaatai tele Queenie bea fo inati Al Howard good morning tai au manuia lo fale atua tiute ma whaiva nei aso lua fionga tole a foa ma le tausala manuia le polkalame a lo fatu God bless ia mana fatu lanu moana o le lango ma losi le HRPP fa manuia tele le atua i te o le faltua manuia fo le pisi nisi nei tai au ia whaatai Queenie Meiti ma lia le pese o nei tai au tai au manuia mai whaatalo whaatu fo ia atanoa i Samoa Tiosa whaatonu ni o mata good morning beautiful whaatai tele lava pe fo Angela Masoe tai au manuia lawa fionga tole a foa ma atanoa ma le tausala ia inu ul mo Samoa vi ingo le atua God bless you all manuia le pokalame nei tai au ma lo lava le onasai ma le loto tele o Angela lava good morning Mike God bless ma lo le ngalue le nei tai au tai soangia good morning ainu u tole a foa Mike whaatai le atua o tātou au dia mai nei asfou ia manuia le pokalame ia whaatai tele lava tai ma lo pele seuma tai au manuia tau sala ainu tole a foa pea fo i tātou sui mai Samoa ia tatanoa ma lo wha ma lo sinea sa fou whaopopo e le atua tau soifua ma lo mātou wola manuia tele pokalame mātango fie whaitua ia timu au wa atito Talofa and good morning beautiful tausala tole four and Michael tole four also ata noa God bless our program tai tele lava and my best Josia leau ia whaatai whaafiloa i whaaloa no mai lo fitu lona whaatalo whaatu ma leifua mai polokalame ia o lua fionga tole four and mese tausala polokalame sunga ia inu ufa apea Mike ma lo fa ma lo sif ma lo fo ile on sai aya lo ia tata pokalame wa se fa fonga angat ale an mamalo le o le pokalame ia manuia lava le aso fa tai tele lofi Felice Yohane fa talo fatu do fionga nei tai au fo ta pa fa sina tole foa la sunga inu u no tausala mota pe fo ile insinia pokalame ya Mike tai au manuia el pokalame neaso tai tele lava Felice Angela matango fievi ingo le atua God bless you all ia mai mo mai mafuta mai i melepone Nancy Paul tai au manuia lua sase e lua tole foa te fasina matasala beautiful ein u fa pe Mike ma lo lava fa ma lo sin nei tai au Henry Welese talofa ma lo soifua manuia i lau fionga tole foa tua inu u Mike fa talofa tia tatanoa ma lo soifua manuia tai pokalame matango fie nei tai au le tu le alii fa manuia le atua le upu fola nei tai au God bless alofatu tai tele Henry selesa i fata soifua manuia nei tai au fou le alofa ma le angalelei o le atua sunga i la lei o pokalame ainu u
Whionga ia tole a fua ma le insinia le pokalame ia mai, mai se paanga o loo mai moa le nei ala leo, wha manuia le atua, wha aftai, te oi faltua, whetalenga ia asiata, tui maunga, so i fua manuia, tim, mau tau sa movi ingo le atua, ma lo le so i fua ma le langi mama, nei tai au matango fia, wha aftai tele, lau whetalenga, pea fo in wha wheloa ai mai, sia nava te vita, ki oa sia nava, mika tai au asini, so i fua manuia, tole a fua, ma le faltua wha aftai tele lava mika, pea fo i tasi la wano esa, ma lo so i fua manuia, i lau fionga ainu u, fionga ia tole a fua, ma le sunga ia mai, manuia le pokalame nei tai au, ia wha aftai tele tasi, manuia fo i lo waso, ma to au tustusi na, ma whaen wha wheloa i mai, nei tai au i lungo al tātou apio fōlinga, pea fo i sina Burton, lo fa atu, le mau tau vi inga, wha manuia tele le atua, manuia fo i lo waso sina, na nganga wha alo alo, to le afoa, ele tu ua le wha wheloa, e la wafionga, ele tapa au wha sina, tapa au wha sina al tup, fionga le tu ia ana, ave au malanga, ia o le tama wha sausau, wa le tu malo, la wafionga o le whaululunga o le ainga malosi, ia o le fo ina tu ina atu ia o le tonu mai pea. Se vai ane fo i le whetalainga i le la ulu o le taulau niu, whetalainga fo i le tupa i loa, ia ai o le Preston o le Ekalesia Katoliko Samoa, i rutu hio i sini o se talia, ia o le aho tusi o le puleanga wha Katoliko Samoa, i Mount Ruatinei, ma lo lava le, so i fua manuia le nei tai au, to le afoa, ma lo le ono sai, ia ma lo fo il tau tu atu nu. Ia ma lo fo le so i fua ma le langi ma mani nei tai au e nu. E le nganga maurunga lava le wai whaatalofa fo i le pa ia lasi o so tātou atunu, ia me se fo i le hao le tātou malo, wai whaatalofa fo le nganga tō tasi pa ia le atua, pa anga masani le tātou pukalami, ia o le usu le tai au se me le whaingofia e nu, ia lo usu i ngā venga, ia le fui o usu tātou te mafuta, masula le lofa le atua le tai au, fo i alivi inga le atua, ma lor sa nua i le tūlanga, au e whaatalofa tu fo i lo vasenga, whape fo lima tu vasenga le tai au i nu, whape fo ina patu lima tu vasenga, la whilengo ni me whina, pe whape nalo, ma vasenga fo i to tiri fo lau whai tō whaam tangata mātutua, ia o whaatalofa mai fo lau ngā whaapaio tātou pukalame mai Christchurch, ia te mai ta ia Paula Banks, whape fo li lato au mātutua, ia tina ia whaasu, mai lato lo whapenana tapo i mamau mai laitua lau langi i New Zealand. Whaatalofa mai fo i ai, ia pinta mai ta ia Paula, whaatalofa fo i le te teisili, ia Dr. Sailele Maria le ngoi, ia whape fo i le o vaanga whai o le HRPP, whape fo i tato maru tai au, ia le lei whafte tele mo whamanenga Paula Banks, ia whapea fo i whamaluai i tina matua, whaatasi manunga matwasenga ne tai au, so i fua ma le langi maa. Lilo fotoa manu, whaatasi mai a wai ne tai au, whaftai tele lava lilo, ia pea fo i Baby Frettin, whaatasi mai a wai. Ia, Baby Frettin e whamai whamanuia le atua le pokalame bi ia le li, whaftai tele lava tina tai ana, kutamoni lua fionga, Baby tole fua, whapea fo i ainu u, manuia tātou pokalame nei aso. O whape fui whaatasi mai wharetua ia mawala, pulasi mawala, malo lava soi fua lau whionga wharetua, manuanga menga nei aso, Julia Moli, whatalo whaatu nei tai au matamwhia vi ia le alofa mleanga leo le atua. Ia whape fui Teresia, fua i waa, malo lava whaftai Teresia, ia te doa lava topi tau pukalame lango oite whenga renga nei aso. Ia, o le matwasenga na ainu, whape fui tama matua ia wharetoi le uwe atu, iai, wharetoi, malo lava soi fua ia te oe tama, ia whamanuia le tua lo tatu mawhtanga nei tai au. Ia tau wā vai tau fua, malo soi fua ia te oe toina, ia malo rukele Christchurch, ngā kakakakarunga lava yaso, mo whestemi tatu e whasoa leva yaso, tau wā vai tau fua. Revelation 14, good morning to le fua inu, whapea fu le uso ia Mike, malo lava le uso, whaftai tele lava Revelation, ia au le Sianava, malo soi fua i lau sunga teitai, malo lava nga lua nga venga le li,
o se tātou mafutanga le lei, mo mana tu lei tātou te whaasoa nei aso. Ia na matasenga nai, o whaatasi me nei tā o tātou YouTube channel, ia whaapepuni whaatalo whaia tu lava ia atapana fotu, i mai o i lalo manu, ia o i elan pisi nisi, to whaapena anga lei lai tuan motu se teimi foi tātou o tu iai, ia mo whanewa no se tātou whanongolongo fo i le sunga ia atapana fotu mai o i lalo manu, ia i fwysina tāu plaititi fia whaasoa me tātou ni aso, whaftai anu? Malo, ia, whawhelo ai tfoi, ia susi, sui lata lipa, pātau ave, ia leo fo mafo tamai, whapea foi pa o vale la file leinga tangaloa whaatai, sunga foi, fionga foi a seu malo fereti funga, tai au manuia mai le atua, ai whaatalo whātu i lua fionga telefoma in u, suafa manu malo i Jesu Keriso, vi ia foi le tātou polkala Keriso, vi ia le atua i mea uma, whapea foi tātou pokalame matangofie, vi ia le atua, tai au e lafo atuai lau. Whaftai, tai le anga le lei mai i le tātou restala, tai foi le alofa whionga tai sili, e mes foi le hei tāpipi Samoa, tai ki Molipola, ma aloso i fua manuia le nei tai au fōu, manuia fo ilo tai au Molipola, fo tuala Maria Playclock, Morning Beautiful, whapele whionga tole a forma mai, ia maua fo ise, atau le nei tai au ai nuu, manuia pokala, va ia lewa o pekero. Alo, anko pekero. Ia whapea fo i mo ke sita lo to mau, whaftai whaaloalo, whaftai fo i whaatalo mai, James Semau, whaftai, whapea fo i Romeo, Lima Sene Lole, whaatalo mai tato pokalame, Paulo Ioane, so i fua manuia i lau fionga whasina, ia whaftai lava, manuia fo i le atua Paulo Ioane, i ia lava le atua nei tai au, tai tonu ala tātou voice pese, i moli atua ia lo whaanga, mo le malo le atunu, e mai se lava i ta mama tina mātua, ia mai se tātou mafutanga me le atua le nei tai au, ia o so i lea ma le tātou malo tai au, pe on masani ai. O se whaapia mai a le upu. E whaanofo tupu i se whatamo i le au mana. Fona le ala i funa la au matala. Ia whaa e ina le upu, liu tino tangata.
Ja, malo, manuia le. Malo tai au telefon. Whaftai lawa i nu, whaftai lawa mo lea wanoa. Ia te manatu leo tātou o fwoi tasi fwoi vahanga tāua tātou pokalame ni tai au. Malo lawa leo na sai. Ia o te mawhauwhau i le vi inga i e luafta o mātou le. Le langa ni inga le whai pese mai malia le kare tia kākoliko mai tāru mai ana whea na e loa ai lona while mu. Ia se fwoi mānei au langona a mate fwoi se mawhauwhaunga whaleanganga. Ia whape fwoi pese le aftua au mātou nei lava whamai. Le tusi pa ia e whānu fotupu i lo loto malawanganga. O upu mamana e le toi fwoi. No winga sawa nofo. Whānu fotupu i tonu ia i tātou. Le nganga leo le tātou whāsoa fwoi le tae au ma le tae au. Ia whape nā fwoi na whāsoa atu tamai ati nā. Whape fwoi le uso tu whawhine. O le wō, whape fwoi tonu whale whainga renga. Tātou tamawhai pe ui na tātou ni tangata fwoi. O tātou ni tangata na mawhai lawa i le tua o na whiliwhilia tangata e le mautonu. E ngā lue whātasi mai e ilana ngā renga. Ia le soifuanga le tātou te o ne temi o tō telefo i tātou e le mautonu. Tō telefo i tātou te mafuta ma tangata le mautonu. Le nganga nā tātou tata noi fwoi nei mawhauwhaunga fwoi whaasino alai fwoi tātou. Mau e fwoi sina tātou matua pala posta tātou fwoi tu whaanga, whaleanganga. Ia e ale lei whaonga, ia lei patatali fwoi morisi aso fwoi mai le tua. Le nganga nā tātou mawhtanga nei tai au. E mawhai lava e le tua o na whiliwhilia tangata e le mautonu. E ngā lue whaatasi maia i lana ngā venga. Mania foi, yo e matua mania lama so se me lava i le nganga le tua o nalo i ele whaamorisi au mo i tātou. Na ia, na i lo le nā, wa ia talia ina tangata ngasala, ma lo la tau le mautonu, ma le lave o winga. Longo winga e talia uma tangata, e talia le tua tangata uma lava. Mana tua foi o tātou o lo whapenaan sa ili tātou wala i lunga. Tātou te leo whina o vale, tātou te leo whaapio tātou whaari ani manatu, whaari o tātou mawhauwhaunga o ia siri be ai. O tātou e ele mele e mele tātou mawhtanga, tātou te anga i dunga leo lai whaavau. Pe o nare tātou te tāua i tele i ele mele o tātou whelongolonga. Pe nā whuni whamalosi i lesi. Awani e wa ai i tangata wha pewa vai atu tangata pewa le mautonu, pewa tangata whinga le piki ke e mai aki oi. Le ai, le nganga nā tātou o tangata, tātou te avea tātou ma la mepa, susulu atu le mamnama. Wa atua tele tangata, i tātou te le mamnama, i si tangata ma tātou winga, le alai wha manatu mai i tātou. Nā ma whai lava e le tua o na whiliwhilia tangata e le mautonu. Longo winga la, e tau whaina ma whaina tātou whiliwhilia tangata whinga le tina e whai akua e pi wha karaku mai ma, a keins mai ma ke mai awe. A whaina le whai mai le nganga ni tai au, na ma whai lava e le atu ono whiliwhilia tangata e le mautonu. Ia ma whai whaina tātou whiliwhilia, tātou uma lava, te lo temi whina le, tātou te mawhau pēa ma mawhau pēa. Pule a winga o te leo mea te tupu mai. Ia, le tasi nā mawhauwhaunga mo i tātou ne tai au, o whamanatu mea i tātou, ia tātou ngā rue whaatasi mi tangata le mautonu, io e tangata whinga te te me tātou mawhtanga, ma tātou pokalame, o le popole fua, lo la tai mai lewa le nganga o le li, o nai whaari e le lofo le tua i hai tātou. Lisi vaenga e whina le, e whai asina whainga tā, a ui lava i lea e te tau ona tātona, e wha o Sofia o e lava, e fsosoani i isi e te tūna o i lātou lava. E mawhau mo i lātou lava, pē mo mia e te i o manatu. Nalo tātou vai e isi tangata e whia tūtō tasi. E whisi tangata e te whea tupi e whia kaukawā mai a oi. Le ai, o le winga nā whai mai e whai lava si nā whainga tā. E stanga te kauwhai e kāla i aku kāla i a Jesu, ia e pi e se whianga winga pi amu.
e leo le mena lo whamanatu mea tātou ni tau, whamanatu mea tātou o nā la lo maua i lo wanoa, lo wanoa a whea tu se tangata pi e whatala tū mai pe amu, e po se whinaunga fwoi po mea tātou te whinau e ti tau whai atu se tala leo mea mo i lea atu whai atu tangata pe a, o lea wala la ki wa kamanga, ia tamu whai a oi, ia whai lava, ia vea pea oi ma tangata e wa ai me pea, wa e te rilo inga, o le vo man luta noa ia le wala tuna tangata ali tua lau do fia poko lau do fia malam lama lau do fia tua lau do fia kisiano lau do fia tala lotu ele ai o le ngandu ele nganga le tua e va ai mai lama ia te oi o do le ia me uma e alu lava e alu sa kilo mai ko e alu ke kilo mai le ngandu ele nganga le tua te ia sa fa wo mai a oi per tasina fam natu mo tatou o ne tatou give up no fear tātou savalinga le nei o le whamanatu manawa i e tātou, mea haon tātou tāpena pena i le tātou whaamoe, tātou whaamoe le langi. Le tele o melo tātou whina wai, o le manuia o seo tātou atunu pele o Samoa, ia, e whaina manuia ni tātou atunu, pea whapea, tātou te ngāra lue, i na nganga lea, na whiliwhilia i le tua, ia, tangata le mautonu, i whapena fui tātou ngāra lue, e suire tangata pea sui oe, ale leile o mea whai, ti nān tangata whamai whaatara tū mai ma le fia ma iati oe, e wa ai ma lawa iati oe, pe wha tātou pokalame, i aso uma tātou te mafuta ai, aso uma tātou te whaaso ai, ia tau tira ma tau silasila mai nei a ANU, ia ma tau lea fua, ia whapena fua ni whanongolongo mai i tātou, mō tātou leo, i o tau manatu fua i o nungo leo penga te whailangi, e li iua i ele tangata leanga, wasea, e ni ma fai so pawa na le tua lava ele pawa fai na musu le nganga na tangata se yo on talia a oi se me finga venga o le hanga mo ni tato faso o le tautala o tato loa le tele o mele fi vesi nei o ni famtalanga o le tautala tato tamu fai la tato te tautala i le nganga o Yesu famai o le tautala ise a wala e sili atu ona mautu no winga ia tātou mana tua upu tātou te tautalai. O le upu e ratu, e tupu le upu. E liu tin tangata le upu pēr na tātou i loa le nā mena walo ia mai i saia mai le tele tausanga se i o te mina whanau mai ele upu Yesu ki riso lea. So se upu te la foa e tupu. E ele nanga upa sa moa whinane e tupu mea vea. Se tala te whaia e tupu. Ioe. A e whaia lani i tara le lei, e tupu umma mea nai le lei. Ia e whaia lani tana le lei, oka le tele o mea le lei le la tutupu mai. Ono lau tautala. O lau tautala i whapena o na tupu mai eni me le lei. O lau tautala foi e maua le whiri e mu. O tō tele o tātou e lua tau mawhai e tele whinele, tātou o whinele le lotu ia e whaapasa ina whaapia whaafitai al tangata i whaafitai atu o lewa mai ai a taumawhitanga ngā lua o le taumawhitanga le tino ma le toto pahi al tātou li ia ma le taumawhitanga le upu la lea le tātou te tautalai o i o lo tupu ai le telo le whare tonu nei lau langi o no lea ona o le tautala le lau whaamangatu mei a tātou tautala ini mea mautu Mele lei eise atunu, mele lei eise e kalesia, mele lei eise ainga, mele lei eise whawhainga renga. O le tautala i mea mautu, mea moni, ma le whina pa ia le atua. E ma whai o na whaamtalaina le ati na e o se lalo langi. O loo whaatanu ina ai le whina ngalo, muli, ma le moli maua Yesu. Nonga vinga. E le tātou tautala e whaini tātou whaamtalaina, e ma tātou muli mauina le adi. Ia alo lofa uma le tasi i le isi. Sosoani le tasi i isi. Ia ma whaafesoa tātu whetowha i le tasi i le nganga le au uso ke usiano. Longa vinga o le tautala mautu. Le tātou te iloa o le tele o le vesi newa i temi. O ne ame o le tautala. Ne ame o le talafu. O le set matanuma se tasi o. O fai au malo lo la son nafi. Ma nei ai lan fa so ia cha. Ai no pikia me le media. Le mena ma fa so ai. Fa me le tala fai ia cha. To le fua. Ele ma se vale.
Ai vai oe, e mawhaina e whai atu. Vale, maa ia. Ioe, wa a maro le vale, wa poto. Ave mai, e le maa se vale. Ai a maa le vale, wa poto. E wha pe nā lawa mea, o le toa tele lau vale le ne. Ia lofa ia, ia maa ia. Wa ai maa, wa e maro lo, wa e poto. Pio o mea nā tau mai le tā au, o le mele o le tau tala ia i tātou. Au ne tātou fiu, tātou te sapi, ma a maia, me alofa le tu e tātou mawhawhau. Ia ma tu whaatu. Ma nei sa noanga le ne whaiwhi au ia tau. O ke i lawa whapea, o le sa noa fo i le tamai tai pare mia, i te tono tātou mauta whono whamai, e le vale uma vale. E na whapea lai wha uma mai lo whapea se tala. Vale, ia maa ia. Ia whapea nevo popoto uma tātou uma tangata. O le tele au vale ia whiwai. Ia ai fe tawilo ia maa ia. Ia pia le nganga nā hutani. Mea le tautala. Le lau whamanatu mai ai tātou. Ia. A whanongo mai tātou. Finale o vale. Ia mahalo le temi nei. A tono tasina sosoani mo i tātou. Tō te le lava lao tangata. E finale te tautala atu iai. E whai ali mai le mawhawhau. Ia male valea. Nā ni liuro le whai iai. Ia vale. Maha ia. Wa atone ti fiatu e maha le vale. Ftoai lolo lai lea. Ua poto i nai le vale. Ma le toi whaiena winga wha avalvalea. Tu dau lafa. Ia o le winga na nā. Le tātou whaasoa le nei tai au. E mawhai e le tautala. Whaonga. Tautala i mea mautu. Mea moni. Ma le wha maoni. O nā loa batu le fina ngalpa ia le tua. O mori mawina la. I le fiong pa ia le tua. O lo moni mau mai ai. I le Ioane se furu male lima. O lo na whai upa su male lima. E whai tawina wha pe nei. O te le, to e ta ua o tau au auna, a wā e le i loa e le au auna mea e whaia e lona li. A ua o tau o uo, a wā ua o whailo atu ia te o tau mea uma na o whaalongo ai i lau tamā. O nāno a mai e tātou, whamanatu mai e tātou. Ia, tautara Jesu, le ta ua tātou ne au auna, ka tātou o wo, whailoa tu e lisi wo, ia tātou tele tātou whawhainga renga, tātou tele mafuta ma tātou aina, tele tātou mafuta ma tātou wo, ia na lato lele tau atu i lau wo, le mena e whalongo ai, o tala na, tala le lei e tupu. Ia whamatala atu doe oeni tala whale tonu, o le atupu fwet whale tonu i lau wo, longo winga, o le tasi na wala tātou te tamawhai e whai titia le vevesi e lo tātou vevesi ai, ia se mawhawhaunganga whalanganga neta heo po tātou, e la whangia le tua whapenana whamanino atili, ia na nā whionga pa ia, i tono tō loto, mo tō whinangalo, a pēsi poese mawhawhau whatau wa ale au auna, manuia la wala tātou mawhtanga nei yaso whawhtai lava. Mahalo whawhtai lo whionga le tapa au whaasina to le afoa. Mahalo lava mo le whaasoa nei tai au fōu. Ia o Nancy Paul, amen, matango fie le whaasoa. Pea fo i fiti, sai wheloi se iuli, tai au manuia le whionga le to le afoa. Pea le tau sala in manuia le pokalame nei tai au. God bless. Timu au waatito, amen, mo le upu, to le afoa sa o le lei. Ia o mātou au tustusina e whapena fo ina. O whatele atu fo ila ua uia. Amen, ma amen. Tusa fo ima le upu nei tai au. O Felicia Ioane. Ia a alisi tua. Mana ia fautuanga o tau loa. Mana ia fautuanga mo nei tai au. Ia a wa tau loa. Ona ave ia alisi i le waloa pe ona i o atu fo iai ia le au vale. Ia ai to le foa ia whamanuia te le atua le o whionga tapa au whasina. E sa oa e le iloa ni vale maa. Wo oa i mea tau le atua wa le popo ia iai vale. To a mātaio amen manuia le por kalame. Whamanuia le atua ma ia maua pealo fia e sa ili le whionga pa ia le atua to le afoa. Ta si le mea
e ita i le fili ia te oe, fai o lou lelei le whaaporokiki, lou lelei le anga nuu, a o lou lelei foi e whaawinga ina a fionga pa ia le atua, le selu atu, ia au te whaamalosi atu pea, malo whaafitai sa ili, seu malo fereti funga, whaafitai tele lava tole a fua ma le upu, amen ma amen, sa o lelei le mea, se vale leanga ua leaini fai leaini fai ai ia pa o vale lafi malole fa so tole afo ia fa tai tele lava le fa malo si au mo tato pokalame ia ai o te tonu le tato wo se pese to vai fo ile afionga pa ia le atua ona tato fa longolongo ai nei tai au ala malu tai au ia ona haso solo ile fo ile tato pokalame pe ona masani ai tole afo Mike.
20 ma le iwa minute ua te ai nei le itu lai fitu i sini Australia. Li inga o le atua soifua pe ono tau whaafonga mai ai. Wha mawalunga i pea le vi inga o le atua. Ia so uma o le tau soifua. Maso mātou wola tanu ai lea ua. Mafuta mai lunga o le tātou reina ia le sunga ia atapana fotu. Ia ole fai pisinisi mai Samoa. I le afio anga o lalo manu. Ia mana ia fo isi na ia tau mawhainga. Mai se lava neiva i tau o le whaingata o le taunga tāru so i fuanga o lo wa tātou i ai. Ai i le anganga o le whaaloalo i whaafeilo i atu i lau sunga. Atapana fotu ma lo lava le so i fua manuia i le neitai au mata ngofie. Ia whātalo whātu, whaafeilo atu fo e neitai au fo. Fo i lava le vi inga i le tua i lo nā lo whamalo nā ngā lei. Whātalo whātu fo i le vi inga le marotau vi inga o le tua. Neitai au i lua fionga ai nuu. Me se fo i lawa fionga to le afoa. Whātalo whātu fo i tunga i whaatena inga sa te whātu pai taulanga i tonu Australia. Ke fo i lawa le me o mua mai ai. Whātalo launga le marotau vi inga o le tua. Whātalo whātu fo i. Te pa ia lati lati o ka mua roa mau i Australia ni ina talofa lava. Ma lo lava soifua ma lange ma whaftai tere lava ia le whaafonga fo i le pa ia o lasi o tupu mai o le atunu o le tātou pokalami o le maota Samoa vi inga o le atua ia o le tulanga ia whamarurua tu fo ia tātou le tātou o wharangonongo ia o lewa tātou seu ia tu o i laitu o le motu le seu tātou atunu pele o Samoa ia le afionga i le manager a te pana fotu o le ona le nā o le Panas Marine Takeaway and Catering i Lalo Manu o te manatu o le nei whai pisinisi ia o le pisinisi tau amata mo le sida fia le mamaru le tunu ia o ia whai se tamari i sa whapena na ia au nātu fo i le moto o niwe i le tunu o niwe ia i tūlanga lava ia i ngō tau maftanga a wā fo i le se tasi ho tele lava i te tono niwe sa ngā lua i le sunga ia atapana fina le fotu ia le lewa to e tau nu mai fo no sa i Samoa i Lalo Manu ia le lo a matational peace nisi fa tau va ia wa fo ia le ava fo i le malosi le no temi tau ta le soifanga nei temi atabana ma lo lava soifua a pe ma nei ia ta ono va pe atu ma nei se kango lava se tala ma li mai le ma noa wa fo i le fa fo anga le malo le tunu i le nei peace nisi ia no fa te nei fisili muri e tole fo atapana Tai tele la vala versione to le fo fa songa fo i lava i le princesa po sa to ya ai nu tai la ya me se to ya Mike ya male malu ko sa mo lo fa songa mai foi o la opportunity o ka to ni le asio anga le mato nu ni le lo malu o sa i mo ina i le Panas Marine Takeaway and Catering ai ma fu anga wa tu ia le marine ono lo fasta ma tonu lava o nei ia malesami ia malesami fo ia e o mai tangata ma tilo e foi nga tai de sami ia o lo fal inga ka o te fal inga ta vatia o te fal inga ta amata o lo ta sala mai lo fal inga mai la to dua te pa ia la sonai i le sfurta si le tai au ia sei o le te fulu le po ia e fua lava i tangata whātau. Ia o maua ai, ia le chicken and chips, ia le fish and chips, ia ma le sausage and chips. Ia o mea umananata i vananga lava wa ia sia mai e oka. Ia sta whaile una kukaina. E le aise pre-order ke ana le pena masani ai. Ia na o le se furu ai, i le balu minute se whātari ai. Ia na vela la i o lau ta maftanga. O lo ia fo ia me whai ona o kukaina. E whai ona kukaina ia pe o to ana i o aso sā. Ia po oni ai la vez ana ku fa po se o no mai. Ia me whai ona ia o ia trades. Ia fo ia trades ma sani sanga ila ia pe ma sani ni Samoa. Ia lo ia le small o le medium ia ma large foi. O mena me whai ona o ka mai sanga i ona kukaina tulea. E va tule fa tino ina foi fa lave o ma fai ona mana o mia fa vele la e tani o lo ma fai foi ona o fai ona o atu i meio madiu o fai ponga o atu fa nau e yo vai a atende
ia sa fo isa ku kaina foi pa sa kile ngai fo ia se afana o tia bea tia bea ya fa fo ia foi o aina mai ka foi na sala to o kaina mai foi ia o le tasile na o nanga kanga ro fai ona ta tino nei o pa ia la ta to no o le ta to no a mata mai i o lo to fanga anga ia tu la tu fale adi o lo mo fai ona o tu aile o nanga i le fatino nei o pira o aso fa na mo ni me fa pena ia fai ponga ia me se foi nei me o madiu foi la vene Samoa ia per to da mo foi la in un to le fo ale le la me sta stanni io va se la passene le madiu a pa do so me sta stanni ia no lo farola ia po le ale tele o manu papalangi o me tua au lo tapo e a fale tonu le me ai oka o le fainga lava na ai ne u male le dua masina o fai le dua masina o fai o no fale tonu le me ai o le tele lava ai nga ia fata mai la to madiu e mai lava ma to tatara noa fa e fica foi lava i lunga paket ai e di tele mi ma to tatara fai e mo mo ofisile le ai no la foi il paket la foi il paket de fo moto a fa per me ai no na o le fa o no rola ia io se ai o le ta wa ya o ta wa ya ya ta pasela ofisile o este manu papa lange mo se mal palang tapi mai wale le e mau ka ia wale le la wale le al man palangina man kusa mo se fa ia wa ato ya me ayo ma diula to na o la ma na o se fa mama avenga le na se ma mama avenga le na ia te ni o lo tamba tanga le e tu atu lo ta au sa mama avenga so ai ia la sila so le tatu wa tu no fo lo au ma ni ta mo ile le vai teni o le tama sa o le so swanga ne vai teni o swanga so le me foi na le wa fa tu le ni business la to ye ni la no man iem fai ona kira nga i le atuale pa ia ma la tu fa le ali di foi la to ye e o mana mi se so so an ni ta revelare ye poni meta to pe sa ngale e de ani mo to mai lo ma to pe mai ia fa mo mo pe sa ngu ia wa le pa la va me to mai sin a fa tu la po sin ai tu la po se ta si unha due io no mai le picchia tu io le la to trade o man o kaina mo le aso lo man mi ai se so ani mo ine le ia to se tal kala so le na le ni tu io dis foi mi o le la o me la sa ta ma le la o me la sa ma o la sa ta ma ine ne ma sina fo o ai ma foi la va ni ai no lo man mi ani so ani kan le te fa pe me yo la to ai ngai Samoa algo kan se so me ai o nala le la ku ku mai le pana submarine se ka wei na zo wo na ve tiki mai ia ko trace me ai na o ka so fia o au e fa punga de o te fai so I always cook with love I always with love e ku lava ia fia malonga ia va so foi te me la tari foi le suan ia fa ma di ina foi le finalo fa ma di ina foi finalo la tovia o se umana vatula I o la telefoni ana foi te fai ona e maua o lunga te take away la romanu ad maya o te take away la romanu le Facebook page ia todo por o media mai phone ia ona tata no le vatula I o sina tau pa u ele pa u te le ana o sina soswani ai pa u la ne vai te tswana Malo le sau noe lau fionga auna, ia po lau fionga foi le li pule o le nei foi ia business tau ati nae. Ia alo whanau nongo koe le se business o le mutua mea malosi e whanau nongo atu. O le fesiri la i lau a fionga i le li pule a tapana. Ia o le ala wa e tatanoa mai whamtana mai ma tau mai ia whewhoi. Ia loto whanga, ia manutua oi nai lano manu. Ia fa pena matou fafone wa le finale a e so fofuanga wa matalia le na sa no me setasio va nga ta wa la lo fa no watu fa pe wa matalia foi a tapana le wa tangata le so fuanga ia me se foi nai matou tosi o I fi no tua o ni melo ia ilo take away o le mena le fa ia tu nei la pesiri e so o nanga e fa pe nei fa pe lo ko inga ia po tina mo tama ia fa pe ia mama te o vai aso nei ia
wale fai se lo alans if ai atu lava e te tongi atu au nei e se ona nga whapena te tongi atu ai nei e na anu wale mamoli le tamaftanga tamamati Peo na mai fo ipikia. ia pe mai fo ipiki aku pe mai fo ipiki aku at least yo le fai atu iai le matau liwa tong taso i fuanga ia e so ona nga whapena o iai atapana Te lava to lava se mo le fua mo le sa sili sa fonga fo ile pa ile fila so o Samoa o papa au fo inai Australia sa o le lava o lo ile o nanga o lo ile o nanga na te tongi mai o to sa fo I atu o lo to ala lam papa au ai tiki Samoa tiki ne Samoa e duala au ala na sai ona sa atino mai ai o awala I nga mai le manigram o le manigram o le awala pito silina e te lele rei Samoa pe asapela ko mai de seleni ia male a fo mal Western Union o te lo teni po e sa sile mai tanga pe ese account e sa o e account ni Samoa ai mo de silasia ele te o transactions ana le fa ina ia te otro na le transfer mo o de sen o ini Samoa a fa pe te transfer ina mai se seleni mai ina Australia ona si e te tongi le si ina ona to le Samoa ona to si po la io se leni o to si po le ne fodina mai o lua ia super o mona ta tipi o mona tipi a pe sau ta ta inga a pe sau ni le oka e se lau valu furu ta la Samoa ia wa tipi mai ina I la ke ka po la ka na te pa ngaina o mai ni Samoa ai te tama mai na o se lau valu furu o mai ni Samoa e tipi fo le si le tank e tipi le si o te fodina mai te mai le rua furu tolu pe furu di matala e fodina mai e o mai te au wale a toa le fai numero le se le o mai ina ia sa pale ni ele tu pele o fai enga we fodina mai wa ngawa wa alu me ai wa ngau me ai wa alu me ai de wa ngau me ai ia ngau mo le lap o le se toro fiki o maua but o nanga na valana e due fa fai ngofie lava o le Western Union male a foi male MoneyGram o disse foi mea e le ma fai ona o Ukraina ia se me ai se ivana ngaha o ta no ia numero se leni le numero e le ma fai lava o le tastile na conditions o lo fal enga ele se upfana le fatte mai ma di lo finangalo e fai ona ku kai fu asi o tu lesto na inei ona la fatu le stelen o te sta amole moreato mo nganga lo to mawalalo ele ai lava o le ma fu asina le fatena a me se lava ia tu no mama foi ia mane foi wale foi tu foi ni ia la de pasa ele se vea e vidi mai se tia pana mo la maliro finangalo o la molto tu si o se ne aina le ngai o kila ki ngai atu o fe atu ia sa maru watu a vi foi falo lo ngai tenga ta wainia foi pe pasai lingi se ko o la arsele ne wala ma torina awa ta vai ne etara o la arusi atu ya le moala to ia ma strate mo el profito na so la to ia o tangata foi o mamaro da tunure ta fo ia ele ma fai ia te o la wala to ia ba uma lona alu oka ia so mai au soi finau lo ngai e wa ku helicopter ni tu ya ta ilo como e fai le sala sale le fai so ini ta se sta wi de lani ia le I fa malu tu fo mal fsid awai o te mate atu I lo fenga le pule o to tele o matou nei mataulia foi tele e fa pe ya la tu pia na li fole na e fiska ko po fas foi masiva ngamo o mai yang o mai le mai ai ma nei ya o lo watu tonu la val fa inga dia ia I lalo manu ia so soani e mo tu langa fa pe na me se la so tama e le se so atu nei e lo fa tu nei a inga Samoa I fa pe ia la ko nga inga fa la so tama ia de la o ka ku ia me le ia o nga la fo ku le se dengi finale Samoa ia na fa pena no e au nga ku e memoria instead of so tanga te pia fa tau atu ia tau mafa ia le wa mau e la sunga de pule o le fesidi da
le seleni le alafo tol seleni matou vai le la tu la ta mama tina ala tu sa o lava na flenga e fa fetu langa na o le swa fa la foto ai So sa asape o le se lengi le sa te inga o mana ka tara noa. ya Ona sa pe mai. Ka mo mo le amato e ila o meni. Wa te o le simena te si de merka ngata. Ola hala o meni una yang. Ona o tano le ta o tu le meni. O si fo ita te si de mai. E ma fai e ko kaina le me ai lea. No fe ato la ia lea. E ma fai pela le ta inga o le seafood pasta. Ya, e ma fai o fato le sa ofisi le fato le tangata. Ai e si la tina, e si ai le to ai ma. Awa e se asa te si o te lo inga o mena na te sa no mai ina seafood pasta ma me pena. I e se asa te si ai tamai. Le te ane o mai mau le tinga ngai ku ka va tuma. E de te si la to. Ya le no ti le a ia me sa sa ni si ai ia ta mama tina matua. E ta mama tina matua ia me se fo ia ta mai tina sa mo. Ia no tano le sam ta la le na tanga. Mo na sa ta le sa mai la ia okay. O kai fo lan ka trainer te fa. O ke si de to. O mo ki le bana ia. E ki li ba pe piki. Ia sa pe mai. Ia o tu le mato ai na piki. Ia va de le. Ona ola hale mo e vatu a io no tau tula io lo mo ia oro mo a to a ta pana foto o ine la lo manu e vatu e mele numero de telefoni o le sito lima fitu o lua faono sito lima fitu o lua faono ia por email foi e fenga tata le vatu le ngore email e po pe wo va vetire la no Facebook ia pa vale pena e mai o de take away la lo manu ia no tano la ia vato e foi se fatata noanga o te mine was a very competitive anale ma si fale inga ia pia wala tara no ka tu foi fa so e foi este a pia este tu ni o pia tati la vale kiliba sa foi lo fal inga o tu ni ora te sai me sa fatao foi ona mele pasi esa songi lava pieces by pieces esa songi Tapi le pusa moa todo tala, o le sia ting pusa todo tala, o le sia ting aha pe la mala se fudo ting pusa ia mai. O na moa la yo le todo futala, e o saure la i o tanu mer pare. O so do vista. Yo fape. O ko mai mau aha pe fa la pia o sa se taxi. Ya wa ova ma te la e pa te va sa na que te la faca ai mamá ko ya este me por ahí fue yo hola ya está la mele seleni hola ya está la mele seleni fa ma me lo ngone na ya fa ta wa ngone ngona ya aka pana foto ni la mando ya le la uma le kamanga o le numela fitu lima fitu o lua faono e te vili ai i le lipule ya atapana foto ya o le faingofia na ia o le lisi tulaga finale atapana manua maua le avanua ia ua lea faapenei lea ua le aso tamā tatou kikaofla le aso tamā ia afai akulagi o ka makou igei inai o matou aiga inai lalomanu manai nuu atuaoi e iai lo tofaga ma nuuna faapena ia o lea la ua ia le numela le fesootaʻi sa'o atu lava ia ia le faafofoga le mamalu le atunuu ia o lea iai o lea te vai atu nei i e maua le discount o sapalaiti size feololo ia mata mai le small tray fasulima tālā medium tray 6.5 tālā ma le large tray e 7.5 tālā ia e maua le atotoaga nei mea uma pea e vilisa'o lava i le gomela lea ia na faagale le messenger le la titi sao multalo i te tata noa ai i lunga le Facebook nga uma na fonga atu e tapana e si mea te mana atu e whalai loa mai le la ta whamawai e tapana Whaftaito le formula manoa o tusa o tauna e watu nei o le tupe tā la tā moa o tupe tā moa ai artika na i le tupe asadia i le medium trainer i na i unu sul lima tala i looking at out na le toru tala Australia o le trailer po opina i balu sul lima tala i na o le lima sul tala Australia o chicken and chip te i ma fish and chip te sul lua tala Samoa
ia te titironga i le lima tāla, lima susini, i le tupe Australia. I tupe Australia. E tusala o lona e se ngana. O tau le nai ai, o tau i le tāla Samoa. Ia o tupe lava i o le nai Australia, o na tika le iai. Ai le ka maina ia le tapo kalame le nei tae au. Me le taero le anganga mo mo le tele atu le whakta le lama. I le mau no le atua i la wasionga ai nuu. Me se foi la wasionga to le atua. Mo le whawano ina foi le taimi. O le nei foi whale inga tawati. Ai hala wilo atu ai foi ia. Te au nanga foi tono le nei tu ma lola atu ia. I te kukuna tau pau la mo mai nei oka se kele mo le ana ia te rumana. Ia me se foi la to la afisia vai me tala mai awe e tafa fa mai ki lisi masi ia mo pe nei le loto tameti ia vai mo lo foi la sa tamaya ta ni loto tameti ia ole au nanga de ma fai la no kokaina so te tsainga me tamapa ia ma avi la to ainga e ma fai la no fatina ina me umana I always say I always cook with love. Cook with love. Batu foi e tali foi i le sua po fa tamautanga sana. E tali mati ono la eu se te tonu. Le alo fai tu i le kokaina o meta mata la toia. Ma lo fa lo lava fa tai. Mano le saunoa i lau whionga fo i o le li pule o le tātou whale einga i lano man. Ta siasia o tama i fisiri le fia. Sidi atu atapana pe sa au a fia la fo atu se leni na lava ia ina le Western Union i la lomanu fai ngofia lea. Io le Western Union lo sa te toa. Lo le Western Union lo sa te toa. E ma fai e una la fa mai te leni ia no wale ia tala mai. Ia te longa la ve ulo e u wa amo a fa pe mai tanga. Ia le lava tu se leni. Ia o isi teni. Sa te la tu ma numera. Ai e te numera. Longa eu ka fiu me ko ka vidia ka le fa pe mai o numera na ai le no por ina me te el numera e te longa la vara o te ding va ta sin na habitau la fa pe mai e va le numera na se por numera de tenuni ata te la tunga de tenuni o man ka kai con el que e me e de si que me se me e entonces o de ai ta certo o le numera na mai Adeu ka safari atu ni oka. Ia paola ta mafofa. Le ai la sa mon modela. E so ia to te fa na mai neti ta wasi. Ia ma lo sa no ina sunga ia ai o te talitonu o tangata nai fa pena atu i lo fionga. Ia i fa pena fo i la tau i nei. E fai ngata ana fiti se mei te tono la toto si tupe. O le tūlanga ana le o la i nei. E o la ni o la ngata u whaavalea ma mea whapena. Ai maa lo whaafitai mo le au au nanga. Sa o le lei oe le se mea whai ngofie le. O le telo fesili, ia. Ia ana ta telo i ngai. Ia la mai ngai o le. E le se tupe tono o le kuere ka. Ia na umana ia ta tupe. Ale o le kuma o lo ka meka iko. Ale o mana. O le mea te tauna whai ata pana sosone, to le mato sa movi inga le tua. A ka kuro whina le e le o fiki me se tupe. Na e saulola le ia whai ia unga minga masan. A to e vili e tulo o le ale i o tuale o ka lea taparanga e whai loa iai. Ia, lo foi o leva nga ave doka. Fua nga malama no le ele se tupe wala wa fa ko mga ave doka. Fa pena lo fua mai ai tangata fa pena. Nang lista ngata lai vi de fa pe ko nge kwale le pe atapana malo atapana ku kale ai. A umano fa yevole le lo umanga kuka. Fa me lo umana mori I lo umana mori. Ia fa mai lo tama de va tu sembia. Ika do tama la me ko ke pelo atapana. Ia le tūlanga nā whenale e whaftai tele le wai whaatalo wha mai mai whaato wha mai fo le mamaru le tunu o nganga maulunga na watapana le ai e talia le van mauta Samoa me se tātu pisini tau ati nae ia e maua le van noa whaato le fua mai nu ia e whasalau tanu mela loi I ma le tātou Facebook ia to e whaalalua tasi ma le tātou nu mela ma le Facebook a whama vai e doa watapana Whaftai o le Facebook page o le takeaway la manu. O te kawila manu na ia o le Facebook page, o le numero telefoni, o le fitu lima fitu, o lua whaono I nei Samoa,
o te fia lava o te au na atu ia matalia foi lava so se fa festiri foi lava festiri mai ai ia on tato voi la ia lea ia pe no fe atu te no wafano so le foi e me te foi na wasio ngai u ia ngale ngole ka tai mai lo to momolalo o le lea no a aro mo mai na le tai au fala mi lo atu ko ni business tau ba ia mana tu ai ko Samoa i o au tafa le Panas Marine takeaway ini na manu i o te fia o te au na mo e I always cook with love. Oi, ia o le le, ia anu, ma lo lava, te loa la fa penau na fai, la tato fa ma vai, ia a mo fuseva no ato le fo nei matai au, ia o ke loa lava makua u, kani kongu lava i le lavle te maia atapana, ioe, a wa latu fo le kuka e le fitaui ala lato e male lav e fato faso e fuai e la mo fio pele neta ya manuia el business ya manuia la business so fuai ya Tai lava ia. so fuai to yo no minute ona tale o le tu lai valu sini am se talia ya malo mana ya foi le foi tau mafainga le foi tu ngane ya po le fio nga foi le ipule o le tato fali aina ina ila no man ia wa foi ia le fa mama avenga foi le malu le atunu mis foi le kuka ia mana ia foi le sa male lumana nei ia okale me tau samuel to ina e da kuka ia o te pole sa uni le lotu ave to ina lotu ia ale ala tongi atu nei ia le tau maftanga mo o to uma lava ile nei sa fa pitoa mo tama ia wa le masina fo le sa tama sa mo ia malo fo ile on sai fo ile fionga fo ile li pule ia ona onisi fo io o le telo fesili ai le se tu per what ala mana ta eta pa ala tu do e ka ko le se mia sa do fa ia do mankuka ia numero telefoni fitu lima fitu o lua fa ono fitu lima fitu o lua fa ono ia o atapana foto le swa fo tato le pule o le fale ainga ia so ta ilo iai o toe lata ane i le tūlea tongi le ainga ia wafo inai tama mo le sa tama to le fo te manatua la vale le tala lea a o mo ufenga luenga i le fale mai tangata matua to le fo te alu mo fo ile su ese nga luenga fetawi ma u taimi fo ina o tinga inai ile me ole mai ngu tuap tingai ia wa le me faina faia nga luenga sa o fanga luenga mo aile patenta i ken liveo la ia ona walu lole mau lo latu lole i wa o utfia cook o latu lole o la ia ile palangi le pa o le tina palangi a Australia matua si tina palangi o ia la nai kuka ai o te fisosoani la ia pala o le mea la watu wa saule pule o fa pele pule wa ke le tupe wa halu ni tau maftanga sau lo le ato le fo manatua lava nas sau lo le o le maoli mai New Zealand saula ma le tele ona failonga kuka ale tele ona failonga kuka ia wa on mena watupu wa kuka la maoli ilesi yaso au fa malolole wa alu le Australia le e maloloti e matua so ko ke alofa ia ai o ki aka i kuka lo matua a o le manga ngai ngo kuka a o le lefe ka wi o le a per me le fa me ia a tapana cook with flap o le mana na yo ngo kuka o le lefe ta wi o le mele ke va ngi sau lo le ma o li to le fo kuka lo ma o ya o kuka la ma o li ia wa kuka vo ile le pe o la kuka fa le inga vo ile le o le 5 stars fa half o tangata matutua o kanga makukua mele ia ke vai le o le mea langa le sitting room la na mo tangata matutua e mafaisa vari e laka mai le mukuka ke vai ku ile me foi le fa malamo le mukuka ia la tsa e ke vai tole a foi o lo le taimi e se vai ia le
le tau mafutanga le lunch a pe a fai o se mea lai fo ile le lai tau lo ngā umu po se povi po se mamoe e kuka ka ke vai ku kafe mai le koko Kafe mai koko e kafe mai le koko ile ala e kipi fo ile le tu tono ipo ia ke vai ku le kafe mai le koko ia nga apa ku are kuka ma o le ngei le mea o le a foi ile mea o le sosi a le gravy sa ai lunga ia kava a kore koko na foi fa fonga mai ala tunu kava a kore koko tu lo ia pa ke ka fala au ia va ia ke vai la telefone pe ama le 5 minute tanu na sa fai nei tu ama tu ala tau sam au ko kira ku ri famalama wa fai mai le lenga kofu wa fai mai le lenga kofu ma le plate wa kakala wa la ke alo kakala vai top ala no ku fama hosta ku ole wa no foi na o kole fo o te fai tala mane hosta ku fa mi e che va io che le fo no oppure fa ma io la che le cuca fa pe e fia e ka mamma fa me ai do ku ai na ora fo o fai so wa vai mai ale pule me ale ka sera pule tan no mai ya ale me le ku e che vai io te le fo fia pule fa pe o le alu la no pa ke ki me ai ke le ropo akala ngei ma o ringa alu fai le pule e winga isikuka le mo ke fia ngai ke le ai lo fi le pule fa pe o le alu la no ku pe mo ma ke le profit a mai aku vai me le pule nga le alu le lenga ale ala te manatua ya wo tu manatua ina wa sa no mai ya atapana foto e kuka male alofa fa pena uma tanga Samoa oi pena fo ia te fo au me fo ile te fia i maftanga me ne tanga tamatua to le fo wa leva tele na uma futa i le au sino le atunu ia ai malo ia o te taton o le ala ata wo stato pis yes so e la fo ile ia tano wa fo tato telefon ia pis fo ile mo le tua ia lo fa anga le fionga le ali pule ia atapana foto e manuia lava le pisinisi fa manuia le tua maua ia le malosi tautu ai le malo le atunu ia mes fo ina fa itu ela ta ia te oto
Lima minute ua te ai nei le tu lai balu sini au Sitalia. Mi ingo le atua soifua pe ono tau whaafonga mai ai. Ia maa lo fo i tatou insinia movi ingo le atua. Taluai lea ua maafota mai ni. Ata noa te sai. Crichton lunga le tatou. Leina ia ile nganga whaaloaloi. Whaafeiloa i atuai nei tai au fo. Fionga le ata noa te sa. Maa lo lava le soifua manuia maa lo on sai. Malo fo di tau tu atu nu atanoa. Ja, so I formen wia an ule ni fo I te au fo, pa pena fo I ono fatalo fatu I le tionga to le fo, ja le sunga ya Mike mlo to sa se tolu I le ni fo I tai au matango fie, ia o le tai au le aso lulu sfulu ma le tolu ma sino yulai, lua afe, lua se fulu ma le lua. E whaatea le lofa o le atua I lo nanga le leim, lo na lofa I o tātua o lia whaatasi mai ei ni tae au fau ma le mātango pie, whaataro whatu I le mātua mātutua o le tātua porkalame, ia I la tau o te māmatina, ia mese le laveloa o le tātua o tino o lo whaafofonga ma whaalongolongo mai le tātua porkalame, mai moa mai foi, I le nei tae au I nunga o le penga ta whailangi. Patalo fatu foi I lato o autostusio le tato porkalame I lunga o le apio folinga ia ai le ngata I lea o le YouTube ia matou te fatalo fatu I le nei tae au ia le lofa maleanga le lei o le atua tato o dia mai ai le nei aso fo ia le la foi motu o le tato o tino pe o nei le fatalo noanga I le tae au nei I le matamatangi ia fatalo fatu foi ia mai pia nei o lo tato o iai ia I le nei foi tae au fo ma lo so I fo ma le langi ma to le forma no nei tae au fo Ia tatou tau fai whamaloi. Le lofa maleanga le o le atua. Ata noa ia ua misia lava le. Mai mo atu fo I o fōringa nā le lei. Nei tae au maso uma. Ia I lava ina nei va ai fo I lunga I o fōringa mātango fie ma le lāne lei. Pei on naila. Ia o le mai sili. O lea te whaanungolongo atu. O lo o māwalunga le anga le lei o le atua. Ia lai lo si ufonga nei tae au. Ia mi ia le atua. Fo ia te ia le mi inga le whamanu ona o lo nanga le lei le tātou nofo vala pea. Ia ai le whatua uma na mātou tala noa ma le fionga le ipule ia atapana fotu. Ia mai lalo manu ia o le whatua atau a mata aisia na pisinisi lana fale einga ia. E mwhai ona kuka mo le taimi lava na. Whai fo I ona kuka mamomoli a ngā I a inga. Maota malawa pe awhina ngalo iai. Ia mwhai fo I ona ia whaia ia whai poiponga. Ia ma so se itu ai ngā whaalawira whaafitai wai pe o le mele sai pe na o pia e tau mau atu ai ni si so soani whaapia ata noa ia e whaafitai o lea o atu inu I tua lea whaamama avenga I tau le o mai le mamano le atu inu I polu ata noa ia o le tala atu nā nei tae au atua iei ona whaafsota I atu lau fionga le ata noa te sa ia malo lava I le nei tae au tau langa lava I mele le ia wa lava le tātou atino I langa whaamata poi mai foi ia I le aso ma le aso e whaatalo whaatua I nei tae au ia mo tātou umalava o mwhai ona tātou a wai whaatasi le porkalame ia I le nei foi tae au fau ma no lava le tilo atu a tatanoa cook with love ia whawhera pe a kao with love pe le tūlangana le iei nei whina le tawhiawhia lava e promote pe whalawiloa ia nei businessi fo ia meisi fo ia uso matu whawhine o le tūlangana iei ia tātou pe whaina e whalawiloa meni so businessi a tatanoa I lunga o le tātou porokalame ia ese le o le au ngā tele ia te hau o nei o tātou mātua tausi lo I Samoa ia e tele foi tātou nei e nofo au mūra nganga whapesi e whai atua se o vili atua lavala ia tapana le ele o nganga lea
ia vai o e uso ia fisita maftanga na yo matua ni la fiafi fa mo le mole ia le você na tu temble lunga la account ia le se le ni dia ia o me mana ia na fina le tate fi ai o lo fa fa ngo fi mai lava ia tatu au nanga fa pene ia te leo Samoa ia le fu fa ni au stadia ke Merkovic e pio le te le na o so soani le foi tamari ia tapana fotu ia me se foi ni pisinisi e foi se pisinisi le masanya fa talo fa mai lunga le senga ai nu ia te lo foi mo se temi ma te fone o vile tu ia fa la do mai foi po le ale la to tam fainga pe da nganga na neta au atata no o le matua neta au atata no tana no mai se ta so fai au ia ta le so na fa mai to le fo na fa no po kalambi ele ma se vale ai vai to le fo e me fai na pe su ia fa pe vale ma ia wa amaro le vale wa poto io le nganga na ne ia o le fano longo mai la sunga fa fenga nga le ma so so ni me cha to le fo o vai pe tala le vale le fai le mete le fai do le vale poto vale ia ma ia ia wa ona o fa tai le sunga fa fa marolo e o ia na marolo ia le fina le ona le tua ai lo fa pena na mai mo mai ma lo fa mai o lan tana na fa mecha pe ma fai la fai iai vale ma ia wa amaro le vale e sto a poto lo le sa no ai foi le tamai tai pale mia i te tono le tato pale mene le fontana al pale mene e le vale uma vale sa tau fa pere tamai tai o vale uma le nei ia ma ia a tono pe se manatu pio se manatu foi na le e fa tu po manatu sa no anga sunga fa fenga o fie la ia le ia fa no me la vale ia vale ma ia per talana ma tu neta ia ta to ma fo nga lu fatasi fa nga foi le tu tangata fa fita oli e nga lu fatasi ia o su lu atu na ma lo si ta to fa tu ia te ia ai neta ia ta tano te sa Ela tem, mas nem foi mata no filho, ele faz aí pianei. Ele me olhou matou no foi matou, mas nem ela vale. O so ma ulunga le lai de nem taiao, mas nem foi ele ma pana. Eu te ma ho lava lá ia o to foi ele tau malu dule ia tem ele nem. Moine le. Ia o Samoa la to fa manu ia ina ta to tunu le nei taiao. Ala usu i se au manga luena le tunu ia me se foi fa na wa onga. Ia o le taua le nā ma le mate mo fi o le a foi o le whaatasi mai pēr o lo tātou tua whaafi le muina pēr ia le tātou tunu. Ia e wina foi na tele ia pewesi inga ma tūlanga whaapena o lo o iai. Ia o meange o porkiki. Ia ai whaasatai o so pēr le la le tua i le tae au ma le tae au. O so po ile ma whana o le lai le tae au ma le tae au. E la tātou te mana tua ma mauti noa le lei ai. Ia o lo so i fua pēru tātou matai le lani. O le taulanga tā ua lava na wa o lo na winga. E le ai lo le ngā, ia o le au ngā tātou. Moi le. O le te sau noa lo te mawhau. Toi mose lua wheso ta inga ma le whionga ia te mara matua. Ele i maua se ma peso te inga ma le afionga ia tiumal matua. Ele tue no te ma peilo inga wa me hoi le ia ona o le ae te papa ia o le wha na solo pe ia tūlanga o pono tanga. Ale e ka le sia pe o na afionga ia. Hoi le afionga tu a tiumal ia mo le wha moe. Ia o lo ia e ale manatu hoi le a pela ho ia se te mea o loo fina ngalo ai tūlai mai te mire nei ia e le lava o loo ia awala te lua vave i o fiso te inga i telefoni ia mwhai e lava o na fiso ta ia tūlanga le nae o lea manatu ai lava fo i lea o no o lea awa i wale wa adu a koa i el fono tanga ai fo ia ale e kale sia me to tisi ia le hoi wa umaona toe le wo umona to e paia le filinga foi le kalesia ia le la o le fon tanga o conference le o paia nei ia o le pe o le wa to e filia foi na to e fai wi nei le palo tala tele
ia o le a whaaauau pea ia le presidente o le kalesia lea o loo ia i teimile nei whaulalo leti ia mo le tausaga fou ia whaapena ai fo'i ma lana ia fo'i whailautusi ia ma le teutupe o le a whaauau a tili pea ia i le tausaga lua i le tausaga lua tonu i le tulaga lenā pe ona ia ia le whaaiʻuga lea o le palota lea le kalesia le konferenisia le kalesia le o lo whangasolo i le teimile nei ia mo ona taʻitaʻi fo'i ia i le tausaga fo'i le ua amata le kalesia ia manatua fo'i la le kalesia ia o le ua fainei ia le filifiliga le kalesia metuisi konferenisia Samoa le ua fainei filifiliga ia ae fa'amautū lava ia o ngā luenga take over mai le tausaga lua felu sutonu ia pe o ngā umana whai le whai unga le nā le ako ia le kalesia ia i le toe palotaina lea o le sunga po ia Reverend Paulalo Leti ia o le presidente o le kalesia ia ai le ngata i lea ia o le toe palotaina fo i le whailautusi ao le kalesia e te wati tuioti ia ma le teutupe ia o Reverend Ellis Soliola o i lātou nā o taʻitaʻi o le kalesia mai le tausaga na se mawai atu lua tasi ia o le atua e wea fo'i ma taʻitaʻi o le kalesia ia i le lua afe lua sefulu tonu tole fo malo o le malo mo le fa'asoa ma le tulaga lea o le o te mafaufau a tautanua i le ekalesia e fakasā ekalesia fakasā ma le tulaga nei pe o le ekalesia lea iai le finauga lenei ma mea o tax o faifeʻau ia e mese fo'i le mele o le tv e fakasā le o mai ia le suga ia laʻauli ia ma vaega fa'afai o le fas fai mo latou gafina le ma latou tv ia mai ai fafo i o latou fo'i tulaga fa'apolitiki lea lai te saunoa mai a tatanoa a leo te mafaufau o lea toe tofia nei le presidene le ekalesia metisi ia faapena foi le ekalesia kakoliko o tatou vavaai fo'i le fitigaʻiga mai fo'i o le tulaʻi mai fo'i o le fioga fo'i o le taitaʻi o le ekalesia kakoliko ia ma saunoa mai fo'i ni faaupuga i luga o ni totonu o le se tasi fo'i o lotu sa tauafia fo'i sa o vavaai ai fo'i ma vavaai ai fasolosolo lea o mafaufauga a le te saunoa i le tulaga pe le ua iai nei i le ekalesia e fakasā la ma tax o faifeʻau ia le vevesi e nei ma le foi ua tatou vavaai atu ai ua mai ai luga ia le vaega faʻafai o le fast ua mai ai luga fai mai ai latou tatanoga ma mai ai le foi na saunoa ai foʻi le suga ia lauli ma faini tugaʻiga malolosi lava ia lē favaea ia molioo lai luga o le tatou pokalame o le maoto Samoa viiga le tua te faatatanoa ai ia le talaga ia molioo i nisi foi mataupu sai ai lea la te faasolosolo faapela o mafaufau o lea ua toe tofia nei le fioga le presidene lea le ekalesia metisi ia le ua iai nei ia pe ia tulou lava le mamalu isi ekalesia se o tautala pea i le tolu lea o lea la pe foliga mai o le fakasā pe o lea ua lifa lava ia latou ma latou faifeʻau i o le vaega faʻafai o le fast pe i o le tele na iai tulou ai pina le paia ma le maualuga o le ekalesia o le viga na loo faamatalaga o lea lea saua ai le tuua se avagoa o le HRPP i luga le tv e faakasā po le tv lea pena le loo faagā le fast le fai mai ai latou le saunoa mai ai le suga ia lauli ma update mai ai ia a lea la ua e saunoa atu le fioga le taitaisili atu le pailuga le tatou tv ia po le tatou maoto Samoa viiga o le atua e momoli mai ai fo'i ia tulaga o loo iai ia manai a le palegi lea la te vae foi nei le ekalesia kakoliko o le foi ua saunoa mai foi le suga le taitaʻi e vaai mai lava le tulaga na pe e foliga mai e auau uma lava i le vaega lea a lea lava e tulaʻi mai le metotisi e le iloga lava aisea pe e foliga mai te aʻu o loo tu lava le ekalesia metotisi i ala o mea e lē polokiki le ekalesia o le ekalesia e iai lava lona lava foʻi na le taimi
Ei le teime le kāresia, le ai whaafonga foi I saunga foi le whionga te sile tu le epa. Ma toi ta tau I tua I tala mai tua le history, le lotu ma le whaasau le kāresia a pina le tua, le kāresia Isu Kirisu. O lo whamatala mai tu le epa ma o piki e tu e ane langona le tong whai whamatala atua tata no. E whoringa mai nā pe whoringa mai wa wholo atu tai o le e kāresia e whakasa. Nai le vanga whai le fast. Ia whapine lai tu langa ni atata noa. O lo whaongare TV o le e whakasa. E watu e poro kiki ria a le fast. Le lai sau noa ai a la sunga launi. I ni mta apu le whawaia. E tua ia ai whina le whtalainga I a mulio. I ni mta apu le aua a whina le ratu le whtalainga mulio e tau momongo. Ato na pisinisi tu no wale upu momongo. Whamalosi ato nang pisinisi to toni o ngai ato na tu nang whapisinisi. Ai sau lunga le kāresia le TV le kāresia whakasa. Te tu lai mai whala le kāresia kākoniko lo te tile atu fwoi le whionga le teitai le kāresia kākoniko. O ana whaupunga e whaatau mamaina e fwoi le whionga le teitai siri atu le epa. I tu langa I whaaporkiki leo tara noa ai. A lea lawa e sau noa mai o lea wato e whaatu mawina le taitai le kāresia mekisi. Na o mana tua lava nang launga le na whai. Ioe, o le launga sao ana, le launga sao lava, e leo launga lava whaipea, e au whea ma au whea, o lo tu lava le metisi, I tu langa lava me tataua na ele kāresia. Le lau toi tu lai mele plestene lea, o se tala fia telefoni le moto sa movi ngone tua, o no lote va ai le teita inga le kāresia nei. E le o longa hape whaapea wo whaapea tangata loto le metisi pe o le fast, pe o le a tono alai ai a la to whaapea o le fast le. Ai le whaalia numa ese a langa tila uma le taita. O le taita ia sa wai mea uma. O le mea fwoi nā te ilo ai fwoi le mana i al pūrenga le kāresia metisi. E saula wanunga le plestene. A tu tō tasi a plestene. E tu tō tasi fwoi ia mea uma lava. O le vingana na whamatalanga whinga lea a tatanoa. O lea la watu la me nei le whionga i a ti manu matua. A ti manu matua. O ia o le whailaunga o le kāresia metisi. O ia o le whailaunga o le kāresia metisi. O le pointi na lea tam whaifina le vietu. I le māneia mo mea o le tūlanga o le kāresia le kāresia. E le si porkiki. E le si porkiki. Ia, lea lau tau tala po whita laifo I ti maru I langa launga. Launga le kāresia. O le launga o le atiu malu. O ia o le whai launga o le kāresia metisi. O le ana te mea whawhau. Pe whape ila le mele wa mōria nei tiu malu I whina le wa watu nei tiu malu e whina le Rau kiri roa wa leona tato tala roa ma tiu maru le aso saa. O ia na sa vali, o ia na o ma le roa, ia ma lana wharitua, na o le ofisa o leo leo. Ia te whanongo a te leo ni whamatalanga. Whamai ua arrest ia tiu maru, ia. Pa ua, whina o le wingana no whamatalanga le tau whai whamatalatu. Ia te le lope te koe arrest muri tiu maru po na te le loa ina paulu mena o loa ai, a mata mena saa. Na sao noa mea tiu maru nungu tatu ala leo. O le mina ro whamitalanga le tau whai atu a tatanoa ia le. Pe o le ala se fua te minei. O le ala se fua te minei. Wa matauria o le lava tū lava le kāresia me te tisi. I le onga te tonu. I le o a fia lava le kāresia porkiki. A le ala wa a fia le whailaunga. Le whailaunga lea le tara lea le kāresia me kisi. Ia le whina le whionga i ati mel matua. O le ala se ata o tātia mai. Wa o te loa ia ana whaapena o ti manu matua o se e kāresia mai kuloura po le kakoriko ia po le e whakasa ia ai longa moria ai longa moria a leo tawa ai atu nei wa matolia le tawa ai nei le mene de o le a kangia mai i le mātou wāti lo tilo a pina ti manu matua o le mea o le tusi tananu na loia o le loia tana sa o le tusi na ia ti manu ia ona te e tole tu malu na avelo le famsinonga ia lava la ia tulanga tulafono le fai mai o le fia tastas fitu a le mele ia nei fa pe o le mo dia le finga ti man matua le na release mele video le ai fina dia le ata te vai o le lava la unga lava ti malu i le nganga mo fai fa mo le fai la unga o le ana te vai o le ana to ngatulanga le lai nei wa o le dat vai nei ai o le whakasa ia o lo lato whatangaina ia po lato ofaina a vanoa mo le vang whawhai o le fast
ai le o faina se avanua mo le whiunga te te sile tu le epa mo le whakapale HIPP e tau mai ai e le o tūtō tasi a atanoa e le o tūtō tasi o le tūtō tasi e te tauna pāleni e whapena fo i le e kāresia kākoriko ona lan kākoriko e le o whina ni avanua whapena a o saunoanga o saunoanga ia na whai le whiunga le taitai le kākoriko e aka ngia mai ai le tūlanga na iai pe e lifa nei o le fast le lau tātou wo mano i le kāresia le mertisi le lau mafuana whai se tala no le woto e tūlai mai ples tene le tūlai mai ale me le na tupu mai le teimina lua whenua tasi heo ma teimine o tūtō tasi ale taitai le isa o ana ia tilo iai mana o waiwha ai kāresia o le lau wa whaina nei la le memba o le kāresia Methodist i lunga o finale o le whaila hunga o le kāresia a whaila ai mō lia tiu malolonga winga ua a fia mai fuare malo i le lotu. Pera le winga na whamtalanga, le lau a fia mai le malo i le lotu. A le la unga fai fiau, le la unga ti malu lunga lo pokalame, o lana lama le la unga, e le whapea se mea whapea, toa whai ne ti malu, le ai, na whai mea ti malu o nanga le, whasolo me o lana le o nanga. O ke le karangua kulai me ka umbida, le o tana noa tu me to e kāresia. Le te mineina lai fo o le kāresia metisi. A le fo iai tai o le kāresia metisi, i to tonu al palemene. Le fo iai a fai pule al metisi, i to tonu al palemene. O i e ta tauna mai ele au ta au le fi ali mai ai, o le a tonu al tūlanga le i tātou. O le ala le fu al malo le kāresia. Le wa finale, o le ala le fu o iai. Ni me te iwa vawe atu ufa matalanga, a leo te tutu mata ia lawa tūlanga lea atatanoa. Tai lai po wheo i e so tūwha, so whautanga lea tūlanga atatanoa. Malo, le malo whakei tole kua ue sauno ko i le tūlanga le i le ako i le nei tae au, e le ai o auia. E tō alo pūlo i le fionga peristene le pio nei saunoa, le wato e pifie nei, e pauawina i le topi, o mole sila pia po i le tātou tenu, e o au iai ni sila, e whailo tō whina i kālesia me tukisi, o le tō whina le o le whailau ngā whamaoni, o le kālesia me tukisi. O le o ngā le sa au whaalongo ia uia o mātou tāpina pena mātou isu enga hoi mo le o whailau ngō le talalele, whailau ngā whamaoni o talalele. I lea a fia lava. Ia me whapurukiki i te tonu o le nagunga le kālesia. Ia lea lau te mawhokau o tia i o whaisina lewa, i tua atu. Au te whaftai au ia o le sunga ia whaulalo re. O lea lava o lo ta maupea ia le afionga ia whaulalo leti ma le ofisa atoa e kālesia ia o whilaunga uma o le kālesia e misi po ia rima whaife au. O lea lava o lo ta maupea ia i le vaenga le nā e lea fia le kālesia. Ia elea ia po ile ne fa por kiki awa la o le la pa pe ne sa no to le pole o le wo ni no va engale o le ia mai o le kālesia ili fa no fa por kiki ia pe la na ia le kālesia fa por ton te siano i lungo le televise o le sa va ia na la fina soana na fi oro i se fa tionga tele la va se trasi fo yo tamali ua fai mai wasili ai ona oia le kālesia e whakasa e fai nātou foi le sei vai ane foi le tapuponga mai ai foi le kālesia o te tau ea na o foi le skala i lalo o le a foi o le skala i lalo foi le o se fai mā pisi nisi ai le tau na to ona le skala i lalo foi le o le kālesia kersiano Moine le. Na fu mai la wa ole whaupunga le na whai te mani le sa whai lana whai tionga tele le i lunga ole upenga ta whai lani le soana na. Ole a pia o a fo o tai o e kālesia i whai ngā whaporkiki.
I whainga whapolitiki. Ia peo na ia whamatala. Ole amakapu wa ai ma lawa iai. Ole TV ale e whakasa. Ole TV ale ako i ale vana whaupuwhai ole fast. Mai ole TV fo ia. Ta whapea na avisa na tūlango e tūtau se leni. Ia a o sauni ia le whainga whārote le wā whenua tas. Ia e peila tūlanga na lena mai le whaitionga lea wata tau. Ona o ia le kare sia e le stala po ilea i lalo o se whala potpotonga po ilea. O se whala potpotonga tūma oti ia le latu aile o se e kare sia la ukeusiano. Ia ole tasi masa fa upunga sa o baba ai mai tau inga ngore ole upenga ta fa ilani ile afo ile aso anana ai ile tu mai la le ole mata upule ya tiu malu o au ye utele malama le tulanga ai fo iona a tilo ia ile la unga fo ile le manaku tiu malu le la unga le na le ua tu ai na ia fa pe ole apo ole tau fai ia ma tau fa le anga i le vano fa ku fai ole fast ai ole la unga la ia ai fo ia ole la unga ai fo ia a tiu malu ia ole la unga nga i le tu mo ko fe me kau fai ai fa pe ole o kau fai tiu malu i le ku le ano la ko o le fatu tua i le tua ia kailo ia malo atano te wa maro fo ia ta do le wa ka ko ka alo fo le fa di wimo upu me o lo kupu ia ele o ia se me fo le fa pe mai ki o malu ia oe la uli ia o ma e fa pea ma ele ai o la e sa wale la uma ki malu la ko o e fia me na fa pea o ka le anga o fa pe o ta u le anga ina i le fa inga malu le pa o te le lo la po le ale kilo ia leo ia i la ko mo yanga le o fa i la to mo yanga ia o fa pa ia o pa wal mele o tonu ia o ke le ale fa mo fo ile ole ke nga timan e kali ai tu inga nei ke le fa mo e kali ai ko inga nei awai le nga lela pe ole sa no nga timan lu le no fa e te le ya no fa no mele o tu le mai e te le no fa no ia nga yo inga le o fa nga yo inga le o fa ele o mai sa mo sau ia mole mo la fon tanga ile kanisia ia mo malisi me ole fa ungo sionalo ale o sau le wo kuri au pu e ai foi ele o deo male vai ma fa ku fa ile fast ai a mai le evidence la ia ole la unga ki malu le sa fa pena ole mona le te tilo ne ia foi le ai mo fa pe ho le fa pe mai ki malu ia wa ma oe lo sunga la uri wa ma oe lo fio me e fa le ngai si me fa le ngai la uri amigo ke kali komula ia i ora sa o mela ne ole mai o evidence ne ia mai fa me o de la unga ona kana e whainga tāte leo ona avatu ia i se tata ia tu i se mā whau hoi lini. Ia ua whaalea ngai nai, ia seisi tangata, whaalea ngai ne seisi tangata. Ma o le mea fo, ia o lona winga, lela a umal pom tanga toi te li watu ti umalu i au se tāli. Ai o atu ho ia ele i umasu esu e ngālu e lo winga la kao, lona winga e cancel le pāsese, o tiu malu malona paletua ia te le atu langa ia e a foi tu la mai ile le fati nonga ole a foi ole mata upu le ma mela na le tele o ngalo mo fama o tilo ia ile tu langa le a foi le pe folinga mai tu le au pu le foi no fa fe tu la o fionga to le fo o mai lo isa mo ia wa ole a lokalo pero nasa uno fai por langa no ia o fai por langa foi le
telo le tau whamata ule o lo whaia nei tonu o le tātou atu. Ai fai mai lunga le ai fai mai lunga le TV e whakasa. Iyo e. E pe o tūlanga le nā. Ai o te ofo fo ia uia. O la lava o lo whaafofonga pe ia tai o le ekalesia. Ai whaafefea la ia sui o le ekalesia pe fo le fionga ia la le pude. Le fo ia nu whaalongo ai na wa. Anga i fo ia le pude. O la tau fo i uisi tangata lotu o le ekalesia o le whakasa. Le ua whaalumalunga ina whaatasina i nā tau. E le televisia le e whakasa. Pe o tūlanga nā hoi lele e ke ngofo ama e whae ngofo. Awa anga o au le kalesia. Anga o le kalesia. Kai o le kalesia. E ngofa pea loa lea. Ia ka ofi mea o kunga e whai. Mea ngore mea o kunga e whai. E le ngaka inga fo inga. Whia memba o le kalesia. Ia, tangata lotu o le kalesia e whakasalai o i le lava e nga le isang pipi. Ia ai whapena fo ia nei le nei vaenga o le ako o le whatuatua i le tua. Ia e pe o le tūlanga lava le nā lea o lo o iai whanga le ke le. Awa a whapea lava o na le tūla i mai ka i o e kalesia e whapea le tātou atanu ue. Ia utau mali lia ta tia ia polo kiki. E whai e pe polo kiki. O e kalesia ia o le anga i o anga i pea la tau ia i le tala ina o le tala le lei. Ma whai le fina ngalo le atua. Ma wha atino le apo i le manatu o le tātou ali i wha ola le ana whai o le i fio le lani. Ia o tau noko pea le whani. Ai le o iai masa mele nga o iai le temi le nei. E le o iai lava mase wha upunga wha pea ia o tau noko pea le whani. E o tūlanga nā tole a poe pe o nā mai i ni mata upu i le nei tae au. It has to be e ta tau na ta i mua e kalesia. I le whatupuina o le file mu. Nea nā tole a poe ke matua i ala upa tai fo i le fionga i le prestene o le kalesia metotisi. Le a fionga le sunga ia faulalo. Leti. Ia ono lo tu mau pe o ia i whaavai. Ia o le e kalesia. Tu mau pe ia i whaavai o le kalesia. Instead o le mele. Wa pe ona e sauno soa. Hoi tole a fua. Wa maane pe lepe a inga. Wa maa vai a inga. Wa maa vai e kalesia. Ia wa maa vai no uma a inga. Talua ia le mata upule nei. Mai alalawe nofo ake ita i o e kalesia. Ele a ia msisi o tula i mai vapea. Ia, molava na. Wala na la unga ina i te tonu o le whalsale fina ngalo le nao le tua ai o tau nofo pe alfan ele ai ama se me whapenga o le alawai e tu u whau ai ele ia fina unga le ai whainei e alu pea ia masalo ai fia iei ai e fia iei a oro whaafofonga a alofa le tua i mea nei e titu o la e la se me whapea mai ei ia ole ia ta i o tau whaia le fina ngalo le atua. Ai whakari a mako i pola eska mi mako ki whaia le fina ngalo le atua. E le tala te angai al nā mea. E le tala te angai ko ila nā mea. E ai tilo le iai. O ta i o e kalesia, o ta i ngā e te tau na whaia ma o mai le file mō i le tātou watunu. Kei o se manatu le nā tole a fua o tula i mai le nei tae au i mata upu whape nei. Ona i lo mala mona to atasi ala to stangata o stangata lotu fo e fo la uia au ia ka ke mo kwa ma fo pau mo file mua i mene le ai mo se ta io se ka le si o tu le mai ia le fo na e sa no fo ile ai le ate piko po o le kalesia e kalesia katoliko ia awa o le teimi lea na whaoso ai lana mata upu lea ia tu le epa. I lo wale ngona ile o se mata upu fitau ile mata upu na ile vai teimi lea o lea o le a ango atu le tunu. Le alo atu le tunu ile na whainga pālota. Moni de le. O ke le whaapea la ai o lo wana manatu ia wa ua sitangata lo. O ta ita ho i o sitangata ho ile mana o miare fi le mo.
ia ai amata mai fo le tai o le kalesia ia ona fai mai sau noanga le na fai anga ia tule Bo ile. ia ili te milenai sa kilo a hoi le ia le tau i fo i le namata upu a mea au le fa oso mai fo ile a le fa oso mai wala talanta le ponga pa lonta ia ole tu langa le na ia mai o te tali tonu au au wai lava i manatu le fa ese pea ia le ekalesia ia ma le malo fa ese pea me nai lua e le mafai ona ia mai le malo ia i mata upu fa le ekalesia e le mafai foi ona ai atu le ekalesia i le malo i le mafai ona ai atu le kale ai atu ia le kalesia ia ai o temile nei o tele a po isi series wa advance mai fa pe le ai e kakau a nga fe ai ia tutino ia no ia o se manatu na awa ai fe ai no tutino ia no ia le la utato o mai i ona o awa ana fa pe le ai ia fa pe ni ele ai se e a po ia wa o tato e malu le kalesia tato te fa tua ile te inga le kalesia ia ai ole e lo to e tu langa le na to le foi e la uia le anga le wa fai wa a wai e kalesia le si tu a wai le si tu ma tu langa fa pena o le na ho le ya te uia ro lava ile tu langa o ia wa foi wa ya tu le kalesia le malo ya mai foi le malo ile e kalesia ona fai ai le o fai unga ile te tau ia matangata lotu o le tato o tunu i Samone. Tole po. Maro lava. Ai le sau no atu ai no ulo tilo tu temi wala tu la temi fai nga venga ta tanoa. Ia ai tasir manatu leo tilo tu lunga le matu senga ia lo fipo sia mua pelua. Tole fua o no paule o le kalesia e ia le lato avanga tau o le mea sili ua ia i tatou le atua. Ia le manatu o te le mata pula te fia tanoa feni aso. Ai le manatu maulunga lava pe la tato wo wal paul mele na to fia fa popo atu fuina le e fuala o loto o le a mai le malo i la unga o fai au le kadesia a la unga fai au e le se au le malo na la unga ia le laua pe wo mori ti o malo ia pe wo de nganga na sa pe le video lo ngala unga ia te manatu la ia au lo to fai ni la unga a te no ia ko e kadesia ko fai la unga wa la unga me fai au me la mo ngal mai an malo ave ia ai tele no fi sa no au tato telefon ia malo o te tonu ia te fi tala ile vele sa no ia ta no le kalesia metisi matua ese maulava male kalesia le e fakasa tasi la val fa ulunga le kalesia metisi na ole afionga le prestene le kalesia sa wai lo le la lo male atu sea ia ole atu sea e fa alo malava sea ile afionga le prestene le kalesia al mesili maltaua ele o al ese lava le prestene le kalesia mal fa vai wa ole me lava e anga il prestene ona lango uma fo ile sea fa tas ia atatono e fo ia tapu lango ile fast le kalesia metisi ai lo ia se fa longa se tu pe ole mele wa ia nele e fa kasa ele ai se me fa pena o la lava tapu ngungu le tangata ia a o fa ulunga o le prestene o le kalesia mena ele yo ne mau popo le kalesia le metisi le anga tasi lava tangata e fa alo uma iai ia le kalesia atoa na o le prestene fionga ata noa wa tatun fo ina ete silafia ia o le fo yo te ilo o le va fo ona au na le kalesia metisi a so ifuale tamau na tama olive ata noa ia va tia le ava noa wa fo itato telefon ia o tatun fo ma na ia le mta upu e vala uma iai ia ai tato toi fa uma i tai au ia o le fa tai ai nu o tato telefon ia o le nei tai au ina ti fa lo longa le Native Events and Heritage ma le Town Area Services i vai tele masale upi le sana le complex Native Events and Heritage i le nei fo i tai au numero telefoni 252 po le 252 pitu ono valu o valu fa o le emaili hjfaolotoi@gmail.com
whaangai o ia le nei company tui le epa whaolotoi ia malwhanitua ia Catherine whaolotoi. I le whangaloina fo ia le Psotrani Mitzi Edwards ia ma le au lango malava ia po supporters a le Blue Hearts I Melepone I au se tālia. O tātou talafou I le nei tai ao. E se fono whaala wei tele ma le au tuistana I le aso ana la fina te ena umai I le minsta o le matanga ruenga o aonga ta longa mangunu se wala Ioane ma le pule whaatonu o viso ta inga le Office of the Regulator le matuangisa I le tūlanga le manuia e o iai whanau a aonga I Samoa ai meisa savai pe a taunu nei o na whaatino le poloketi le malo ma le kompani tumaoti o le Blue Wave o le neto le ana awe iai le malo le 2.5 miliona tala e whaatino ai I le whao inatu o le interneti ia onga ia pio anga I tua. I lea fōna tanga I le aso ana nā whina whaamala mala mai I kama te pūle whaatonu. E le o iei whana whapolenga I le whaatino ina o le whao atu I tua o le au o nanga o na ua whao ngā ina nei o na whao ngā teknolosi fau. E mwhai ai o na tāo pi ai nisi o antaleanga lea e te pole I ai le tautai o I tua ngai. Malaysi ua tuu la whaatu la whanoina fo I whaengo le interneti e mawhai o na tilo iai I le company o lo mai au mai I nalo ata e whaalia I Samonei. Ma foi o na tilo ata e mawhai o na tilo iai. Ma ata I le mawhai o na tilo iai ia le whanau a onga. O lo fitu fesilipea nisi Samonei e tau fonga lea sa whaatara lau whaalau e tele mo le whaatino ino o ngā ruenga o ai lea poloketi Samonei pe tae o na whaasele mutu lea ngā ruinga e le whainga malo ai ave sa o lava le lima se lau whawheta I le company le nego e whaatino ai ma na toe ave muli ane iai le isi 2 miliona tāla e ta wala mai lea I le talo le tupe lea ua pāsia ina nei. Ua tua ia e whaipule le HRPP le foi whai unga e le tāla whiangai ona e le whaatinoina tūlanga e maa saniai I le wia o lea o le komiti o tau o fonga Samoa o le kampania le Nempo ma le Blue Way o se kampania le tamai tai whaipule ia toa mata Nora Leota maona alo. Ua whaamania mai le taitai o le tuangai tu le epa se le mali le ngoi wa matu nei se tusi le kalisi katoliko I susenga I le susunga pali I pano moala e lapa te iai o ia e whaia sana whaatua e senga whaalau I tele le kalisia ma le susunga ia tu le epa I le mataupu lea na tua iai tu le epa whapea na ia ave ma whao ngā ia le sifuru lima eka o se panua o le nupi wha e whai ma wha ilonga au tu o le lulua le kalisia katoliko I susenga o lato sindi ngā seleni a o whaia le lato ngā ruenga o lo lato palisa. O le whātua e senga te o na wha ailoa e tule epa I lunga o le poloklamele ma o tau vi inga o le atua I le whiawhi o le asusa. Na tēnei o na ua whaaleanga o whaatau walea le kālesia kātoliko I siusenga I ana tua inga ia pānoa. O ele te o na whaalia e tule epa ua lewa o na umana tutongi a o lea ua toe la ngā mai o tau koe la ngā mai mata uai ngai le kālesia a le whautania la e papalii lea polo inga le kālesia o le a aveloa papalii I le tula pono na whaalia e tula e paila na whaatara no anga matole e poa sa ai alua moa tole e poa o whanua nei e whaa se lau eka o loi ngā uta o sāli moa ma o ni whanua o le nupi whaa na maua ina ua le mawhai o na tutongi le e tālafu sa whaa mawai e le ona le whanua ina i tausanga ua mawai atu. Ua whaalia le le whiawhia o le whionga tu maa mui whea petu o le tion sa moa toe whaola ola I tangata whailangi wha mautu I singi au se tālia o na walangona o ia lo na wha anonoa I mōrianga a le mālo e tawala mai le matanga wenga o leo. Lo na wha anonoa e pe o na sao no ai tu malu o na o lea whato ato e tau nu mai sa moa talu mai le tau pia o tua oi le koviti se furuiva. Malaysi o le whao unga I le vai a sofou o lona tali o se whaife au wha maoni a lewa tula I mai I mata upu nei. Na ia whaalia e lei a
po e ina mata o fia o ia e leo ai na mo atu lana wala au mai leo mo se whatalanoanga ai au mai li poti e leisi vaen mo le au wha salau i sa mo nei whapea o le mea lea na tupu e pei o na ia whaalia e matua le ai lava masa sui wha salau i sa mo nei na awa iatu i lea fiafi na o ane ai lo pisa o leo mo se whatalanoanga na ia whaapopo i lona whaanoanoanga tele le na o le lua ma o le aso lua o kuso e tula iai ia i le whaamusinonga ia mo le mata upule nei. Tasi le mōlianga lea na whaatatia tue leo ai na sauno le komisina o leo o lo whaawo pea ala tau suenga na piso tai mai ti malu i telefou ma o lo whaapiti ma iei le kopi o se launga na e whaia e tiu malu lea ua mōliai o ia ma i le manatu lava o ia telefou ka ilo iai i le sila leo o le launga a le rio whai launga i le finalo le atua ai le eise vaenga o wha le angai le vaenga wha upu whai a le wha tua i le tua sa mō watasi po seisi po o nisi po i o wha mauni mai le whainau tusi mō le kāle se meto tisi le toi whiwhidi ai lea e lana konfirmisi o lo tau a fia nei ia le susunga ia Reverend Taula Loleti e whaawo pēr i le tōwhingo to estene ao le kāle sia me te tisi konferenisia Samoa mō le tausanga lua whelua tolu. O a whaamaunia i fo i le toe whiwhidi eino le whailau tusi ao le kāle sia e te wati tuioti ma le teutupe Reverend Ellis Soliola. Lea o toe whaawau ma pēr sa la tōwhinga sa iai i le tausanga le nei. O le toe whiwhidi ai o i la tau nei e lua iai so i tausanga o la tōwhinga. O le tausanga le nei o toe tau a fia ai le kālesia talo mai le lua tausanga ua vai o le tāpuni o tua o i o Samoa talo mai o na wha malu sa o le COVID i se pulu iwa. Na tā ua e le fionga e le whailau tusi au e te wati tuioti e tuisa o le iwa se pulu 2% o sui o e kālesia mai whafo o lo au mai le konfernisi i lanto uti ngā whono o le tausanga nei o na o le uti o le teimi e sa ili ai awa noa i whai ngā malanga wānele i ai malanga mai ai mai whafo i Samoa nei. Tala whai, na whaania ni whaatonu le porkaramela ma le kua mai Samoa ma Australia ma le mao towi inga o le atua i Sydney le afionga ia tole foa sa ai alua moa tole foa e le i o atu lava le li fai porkalame i interneti au Italia vui masina mua e whaata unula na folfolanga tau whaamatau le an fai atu a o i Samoa nei ia te ia whaapea e fo i atu lo i au Italia watu loa e wa ai tole foa ma ana tua inga na whaia whaasanga ia tole foa whaapea o le tu wasuafo le matai o tole foa e leo se tole foa mai whaasto tai ai o le tole foa mai whalea lupo o ia tua inga vui na mahuai o na whaalia e tole foa le pepa le stalo lona suafa matai o le tole foa mai whaasto tai ma whaalia i fo i o ia o lo whaia lana tautua i le fionga ma o lo ia i fo i lona maota i whaasto tai e whaai mo foi ia lona tūlanga maota i whaaseto tai o le maota lea e mawai nei mo le porkalane le nei o le maota o vi inga o le atua o vui a e wo ma tole foa e pe ona sao noa tole foa na ia talia vui e nofo i lona fale i sini au se talia ona ua tuli ese lona fale tua mai le lato a inga ona ia anu ai lea ma au mai la te nofo pe tau na sau hui Samoa e tau vai i whainga pāno te tele le lua pe manatasi a e le ianga wa iai o se sui tau wā ma sa aluloa a wai le vanga wha upu whai i wha tua i le tua Samoa tasi ma sa wa ai ai pēa o lo whituria i soro e le presidente o le vanga wha upu whai e whaia wha atonunga i mea te tau ona whai o le vai a sufoi na te nei na toi a mata i foi o sufa inga vui wha sanga i a tole a foa whai mai o tole a foa o se tamititi ma ele anga vai le suafo le tole foa awa se tamapai ma le kele lava o nisi tua inga na sao no tole foa ele to fia tali ai e tangata ona o lea ua i loa nei e whaale tonu le maa whau wui ma e matua i tumu i le whaia o tala pe pelo ma ua le to tali tonu lava iai
ia po se isi foi o tala na mo li tae fa tai fa fonga mai manu te leina ia le fufanga le tatou o tuno le nei aso pilo i foi i le aso a tae au ai fa so i foi Le lau fionga i le ata noa te sa tu sa matatou tala fowo ni nei tae au o a longo fa tutuila le fa fonga anga le mamalo le atunu ia a e sau noa ta pena fa to anga le momoli mai a fa fine to anga le momoli mai o tatou tala fowo a wale fa fonga atu le mamalo le atunu ina ita mama tina matua man mia tele le atua i lau fionga le ata noa te sa maua lo malosi maua ripoto malamalama mai le atua ia awale tautua ino le mamalo le atunu ili na ngaluenga pe wa leva ona e tautua ai ia ai o tasila utala ia talua o le ala o le taimi mai fo i tato pokalami ai tasila tala fo le o te fia e tele tala fo fia fa pi e te esi o lia le aso ata ia ai tasila va stala le o le atau o mai ile nei taimi fa o mai fo i tato pokalami ona o le tua inga la le ana fionga le ati umanu matua o lana la unga le na tau whaifai ai i le la fo i tu pe ona mori ai o le iei lo ulangona e te tau a whaila ua iei ni morianga whaapea ua te tau fo i la ona moria le taitai o le ekalesia a katoliko i lana ia fo i la unga sa whaifai ai fo i le fionga i le taitai sili atu i la epa i le teimi fo i le tausanga fo i lana te anei wa faila o tūlanga le lewa ia wa tau fo i ona toso atu fo i ma le fionga le aki e pikapo ia e pe a fai o le tūlanga le wa mawhai ona moria ni tangata e la unga i le fionga pa ia le atua lau fionga i le ia atatanoa sa langa i nu ni tae au ia o tūlanga le nga wasa ia sa uia i fo ia uia ina wa psibta fo tu la epa ia e pe ina mai ia ka ke lo ala ole sunga tu lepa e sanga ta mawala no te le loto ia ole sa fai tu ina ale fionga ho ia le aki e pikopo ai le ai masitala fa le anga tu le epa na fai o le mela la ia te uia yo te fa te ia ko ile to fa mamau ia ale afionga po ile afionga le te ta ia tu la epa ia ona iwai ile fai mo fiel ia famtalanga ia na fa awa ia o fa peso angoa le o mala i malo fielo i malo fielo ia fo ia pe nena al famtalanga hoile wa ole whamtalanga e whasiotia ia le loto le stangata. I au te whastei ara vai le a fionga po ia tu le pa. Talia ele aise tali. E ngu lawa. Fo ile e ngu lawa ia. I le mea na tupu. Ia ole mea na te whastei ia tu le pa tulanga le na. Awai, olo ia fo ia tu le pa ia tau ia le. Olo ia fo ia te ia lona faitalia. Ole aso na wa o ia lena. Na fa autu ia le mata upu foi le ale sunga foi le aki pikopo ia uta tot fakta ia vai le o file mu ile ai so fa upunga na fa tu le epa le ala vai file mu ia le kalesia le kalesia ia ole o pe ole simelen ka ku kalango ia o ka ku kalango fo ile le ta yo le kalesia e fakasa ole ala vai o mai ile so o la vai ku ia la vai ele e tangata lotu tu ia la vai tangata lotu ho ile sa tau na fai le fai ma awane ia ai fo ia fa la vela ngal malo pe anga i mai fo ia le malo sa la vela ngal ale kalesia pe tu langa le na ai no pe ona tre mai ile mata upuna tai au ni ia ioi wa la nga fo ise manatu ia ona ole fa longo atu ole la unga atiumad le wa moria nei tiumad wa uma ona o walu fa fie le la unga tiumad pe ia lava se mea e tatau ai ona molia tiumad wa fa leanga ile laitu ai le ai o le mea fo ia na tau ai ngō whai pule laitu
leanga o saunoanga sa fai te tonu al palemene. O lea lava e iai uma lava ia whaamaumau ngā video na saunoa i tonu al palemene. Ia, ma mea na tutupu ma. Ia, a lea mo whanonga tuloa. O le mea na le mo li aiti umalo o lana launga. To e tau loa lo ma whau le launga le fionga le api epikopo le na whai ia tuila epa. Ia wata tau ala na toso atu fo ima le api epikopo ia. I te tonu al whaamasinonga. Ia ai o na pau le mea. Leanga o le fionga le taitai sili. O se tangata loto mawalalo e whaamangalo. Na matua malingi au no i mata ina o whaalongo le fesili a lula. Na fesili ai i atuila e paile la unga na sole. Ae saule tali. Se pe ia la ua tala noa mai le atua i lota mawhau. Mo le mea o le tangata i loto mawalalo. Ai ana o le itu le lai whaapea. Oi, oke le koe loku. O le mea tonu lava le ta o le tangata. Na alumoni ai le lotu. Mo le atua i le mo le tangata. Po le ale tua inga ia, ale ala le mea tatou waa ai ai. Na toia fio leile a fionga le api ipakopo, fai le leile i fonga, wha maangalo no na tali i wha leanga, o awala le atua la wa fionga le ata noa te sa. Nga lai sila mai le atua, e le ai se tawi masui e tui le epa, e tusa ma le launga no na taitai. Ai pe wala na oto e tala noa, leanga lea o le launga le mea le wha pe wa moli ai ia, ata ia tiumani. Ia ai ui lea, ia o le ale mea o le a whaamalia ai sapora ale fast, leanga ua uma ona ea i lunga le likio ale TV ale e whakasa, e alwatu roa tiu manu to le afoa, ia moli o, ia ai le oa. Whekaui maltu la fono, ia ai ui lea ia atanoa, tele tafia talanoa ai ono al taimi, ia ai mamoli ato lo whaanga mo la wafionga, manuia mga luewa ni aso atoa, tātou toi wheilua i aso atai au, ia watu lea teimi te whaasoifua mai le mamadua le tunu. Alo whaatai a anu ia, patu fwene nei au noe mune tuel whaatai li tātou so ta inga li nei tai au, ia o le whaatai fo i le au whaafofonga, ia me le au mai moa le tātou tunu i le nei tai au, ia tunu i whaafo, ia i lunga o pengata whailangi, ia mātou te whaaftai atu i tā māma tina mātutua, ma le lawe loa le tātou tunu i so sa tafa o le lorangi. Ia me se fo ia o tau i au se tālia, ia masamo nei. Ia e whaaftai atu i loutou a wai mai le nei tai au, mangaro le au auna, pea ia se upu dua le tauta mali i lau whaafonga, la fo i nuu le aina, e whaaftai atu mo le nei tai au i le tātou pesota inga. Ia whaafao au alofa o le atua, i a te utou i lene aso mfufuanga i o tātou toe wheilo i fo i le malama tai au i le lofa maleang le lei o le tātou tua ia e wha soifo ia ai nu o mala o fionga tole a fo mala o sunga mai ia mala pa ia maudungo le tātou tunu i le nei tai au wha soifo ia. Soifo ia atanoa. Ua tonu minute ua te ainei le itu la iwa i sini au se tālia. Ia na o le tatonu o le whai unga fo ina tātou pokalame mo le nei tai au, i lungo apio fōlinga, whapia fo i lungo le YouTube, ia malo whaafitai tele le tusi whaalo alo mai, whaatai li whaaftoa i whaatamali i lungo tātou apio fōlinga, pe nā fo i lungo le tātou YouTube, whaamanuia tele le atua mo o tau uma nei aso, whaiva matiu te pe o na masani ai, mas fo i le mai moa mai le mamalo le atunu, i tono whare whai ngā luenga lungo le ala tele, le alawa se ngā luenga o whai o le nei tai au ma nei aso, whaamanuia le atua ma whaamadu o na awanga lei, whaamamau i whaalawe lawe o no tupu whaafuasei, mai se le tapua i ngā mātua i lawa mamaota, ma wapea le ona sa i mauta o vai, ma wale fia e manuia ai o tau waso, ia, nai whanau i tu uanga, ia whamanuia le atua mo o tau uma. Tātou toi wheiloa i tātou pokalame le aso atai au. Ia ai whaaso i fua ia Samoa le watunu pele. Mai le maoti Samoa vi ingo le atua i sini o se tālia. Sa sa fa fa
Maui